Shikshigeni Isnei no naklo Doshogosh leyen musi Makuneki mananjo Maini liwa Akfododo yeyena sinei lo Indoashlo Masaklat na sinlei Insaning lo Mawaboyak back na sin Maliye Mainte waboda kadugin me teokewa Mayina Kadel po Belna dewa Fumolos na nakitu Ashton yoni Yok elit Fushnya hinno naklog Doshogosh leyen musi Makunet kinganon ko Maigigriwa Akfododo yeyena sinliplo Indoashlo Masaklat na sinlim Insaning lo Mawaboyak back na sin Maliye Mainte waboda kadugin me teokewa Mayina Kadel po Belna dewa Indoashlo Masaklat na sinlim Insaning lo Mawaboyak back na sin Maliye Mainte waboda kadugin me teokewa Mayina Kadel po Belna dewa Ay, lumalap, tambal cheskal ke, onsukuha. Ang anwala tambal cheskal, wipe, mat na kayo mataka, ke pelching ngayon. Ali tambal chibuyas pataka, soap kefes, fine comb soap. Ang wi mat na kayo wa, insul kaksakin kat ke pelching. Kadata ka wana ma, Kachaman ke lanigar sumna. Kataka usya front load ke mandea, rela kunokon ke wiksya na team suko may taka. Ikak na siya nga pagkadata ka suman ke sermon siya nga. Si Faya siya nga katfaka kaya. Untitled Church York Superior Church in Kapat. Na I think at tinanak na phone siya ko, may thought process siya may nanda ka, week na phone siya ke, mas standard lesson come direct kilometer na. Jesus, intentional Jesus, we may design lala. Like a church, body of Christ by growing numbers, a unity. Na I think at the marichi makadata ka reading wana kat fagi kaya or masap talu for sanga lunig ang lead course. Pangit devotional reading si mataka week na phone siya. We kunokan na kayo makadala ka week siya. We pa na Sunday school si ma phone lo diya ki ma betas ko siya ngay Sunday school ka lain mi siya niya. So finayin ko siya lain kaya. Na masih may taka ka dinalik kya alam kaya nga pa kap ka pa kaya church siya.
Yokshupe. The only way we can grow, patako si background sila kaya saptalu kaya work mo. Chisa jil fat na sin, matamalutud ka matsap nga. Kaya work masapta si fosalikos. Elo sin te somdi kaya Jerusalem na nika at least may sangsi. May sangsi nga pagkatinin no. In our church, munong Christ, in Kapak. At the same time, in the Gani, Kap. Pangay, Finchakwan, Lemlash Jesus Christ. Every day the number grows in uniform, in unit. Nangon man kat magkaya na payusin-masin niya. Pangay, we've been a background mat tamil church kalata ka usiyo. Nage saptalyo for sangalyo nage angalit kos. Pangay na naklalap si may na nansisyo. One man got pagkadinin na nage Kapakwan Church. The fashion, the government wang in leadership finfella singa ganin siya kapsing. Siya or ma siya fosal ko siya kalamit nimit sumdigyan Jerusalem. Atana saan na ni ka umis. Natoko yang kumfasum na Judea, Samaria, to the ends of the world. Na vingat liye puksing or ma. Sequels in the gospel la Luke il daga me somos la volume doon Kadindi na pala Jesus Christ nagka-gospel nga Jesus ilbui matamadutut lang nga. Ya told you that. Now, let's home ngan matal daga kali fulfillment si masam from kinyak pena ko prophecy masam from kinyak ke Old Testament ito ka wana ni Kesla New Covenant siya ngon si pena ma or makinyak na siya David toko siya Saul well Moses ma yan Moses nga. In the Old Testament, ngon matal siya nga som na well alos tukun mission ilosorela nal som diki masima ekalim ke or masaptalo nga ngon man katilyang na imwit nga pangay transformation siya may ito ka nagka Old Testament New Covenant siya kalim baga simbal Ezekiel which are maya na masing nga even katikalim ke katika in kap katika norit ma in masifan one man got pa rela kapaslan mat na kawa every single member in the church kap ito ka at the individual level ako stingan may tsingan na kaya siya nasisnega reflection para may tsingan ting-tingi ka sisisakin on God na may tsingan ting-tingi sisisakin on God may tsisaya may talagfing siya yung ting-tingi sisisakin on God church na fukuko siya bang if tal ting-tingi na sisisakin on God mental ko na kaya praying mode siya nasisnega revelation mga finrak siya magadata ko someone ke sermon siya Yokshupayan church ni Kap a vital church grow baseline nag-grow siya pa machisil da kaki at tarifin fel also mo siya ngon siya ngon madal the third person of the triune God pagkatinin no nagka-lines up siya nagka-body of Christ naging kapat and masifan nakadata ka usiya background makadusiya pa kaya kasi katakunan ko ngayon kaso pa masin example Ephesus saptakos fos akos timekos onkos
Akalam mo me unified church, body of Christ unified under Jesus Christ. Katina unified under one siya may ka movement ka, one siya institution, government ka, education system fin fellowship. Body of Christ siya unified under Jesus Christ. Therefore, ars mano siya fan, ars ngon siya fan, ars fintrack siya fan, ars lame siya fan, ars lalalfungin siya fan, ars baptize siya fan, ars kat siya fan. May kosgan no fon na. Takan kasama kay Jesus Christ. Pa structure, pa foundation ng church. Matalalfong. Na wipe na nga nitkas masampram kanya kay Bible. Spirit of the Lord, spirit of wisdom, spirit of understanding, spirit of power, might, spirit of counsel, spirit of understanding, or spirit of knowledge, the spirit of fear of the Lord. Mga bagay na, te patlak, te uniform, te rosyang, te taulyang, mga bagay na make the church grow. Ke fundamental ke me, duto mo titolyo, fashingalan ko singalit kos. Bible na kayo ka ke nganlan God, arsibeng me, yuti, inkay, inaksuwasye, inakata yung masyuspos na kayo, nasinmay. Tame, tamatlan ka din siwas na, ako la fal na kayo, or mawuna kayo. That is the only way we can grow. Nganlan ka din nanin ka, every single member, na kaslan ka, insang nga mo ye. Feed us, feed the spirit. Nawan nga kalam niya, tamlay tres ka dadaga, usiye background, mild guy nusiye ke, orit mo. Koyang na dadaga rela sermon siya, and siya pa me, a vital church grow, yok shupe, necessary church and grow, siya align na ke, thought process siya mataga, wik na fon siya, intention, design lang Jesus Christ, pame, is church, is body to grow, and in numbers, growing numbers and in unity. Mga fintrack ka lang siya. Nasipa na flok na nag-fintrack siya ma, kadin na kayo non-keproy lasya pa, impel na kayo. Kaslan kat na kayo. Wangan masyay. Nangakom, mat ko siya, nasikumit ko siya, kaslan God, paling mata siya. Ling mata siya. Wangan na pa'y maling sa siya nga, tagarala nag-approach siya maka-tram-tram kong wangan na pa'y maling sa siya nga, tagarala nag-unity siya nga. Wangan. If lipan, if tram-tramangan, wangan mangan usay kay masya nga. Wangan. If akong fakangan, siya des kung saptan may ka-first mong doon. Itakla section aktiwo siya. Bible na kayo, may utaga kay ngon ka. Ngon pa si mga. Or katina united, katina crow. Katina crow in numbers, katina unite, according to the scripture. Kataga na grow and unite your malanwit. When one ngon ka magadash ka nga. You call me. 760-718-0594 lipan.a.willie@gmail.com. Tell me if we are growing. Minkatin. Wangan na pa'y makat usye na ke oye si ma chije si fintraki na ke church lawa. Narrow siya nga taga na ke perspective siya nga taga na ke may kusaya ifo makilang kikiap siya makilang. Kadash ka may unsiya ngin. May unsiya nga taga iya Genesis tolu for singan mekos. Taga de yalu tausin somla katangyak la may unsiya nga ifo
when Jesus rose from the dead, resurrection. Ba ranin siyan met nga tan ma si fan. Kada to someone babe singa. Tainan ya broy larso. La mana ilya si kadashke. Close to me. 67 years. Having got the guy in 1959 finan ko siya. Nage late nage N-wood. Pang mas mga tashke nga. Na nempa magatli mo pang te kadinan flok na nage orat masakta si fasalikos. Matang na Jerusalem na nage mismo sangsin. In other words, we need to be reborn, regenerated kang online God. When makatash ka nga, may orar mo kayo na, wangan mapay magat iske payapal si ma takakiyapik at fashionib musingin. Inaan ka proy si lash. Katinin na kat. Katinin na lapay katingin. May kum dal fosik ka makikiyapuragingin na. Nimit kum dal fosik. Nimit kum dal siya na sangsitan nem na kiyapikos. Masi mga kuminan sa ano pa flok lan layim. Di pa mit nga siya tal siya patlak, uniform, function, mo. Nga kuminan unite, kangan lan God, sampram kun flok law. Ako lang. Wana mo tayong sinyal masampram kinyak kaya pa pala. Dimekos tina ako lang. Dimekos ako lang. Pangamay na kanin askya. Te picnic siya baka askya. Mong lan may pagkasampram kinyak. Ako lang siya ngayon anin siyom. Ewan na pa malan fela ko metol lais. Ka fashion ko may ukaya o sampram lan may ito. Jesus Christ mo kayo na pa kami focus na kaya. Manil pa tagakatang la mi siya makuluk lan fel. Level ako. Siete sunga saptako for singal dulu singal laikos. Sie korin singal mego fos lamga lakos. Son sapta singal lakos fos siya dulu lakalim. Ele som ako infakil sing babat mal level ako. Flok singa pa katintasano. Katramtram kun fute siya yukuyaki. Farmer singa expect me. Harfish siya. Meet singa na som na kaya. May ripen. Lenin na lang kasi ba't sa ano? Di pwedeng matarik orar ngayon. Kasi na kanya ako na. Ako na si fan na nga pag siya si fan alak ka naman na si matsap nga. Mataan na Jerusalem. Ni metkom sumnigyan Jerusalem. Ni kinakom me is masang sila. Na may sangsingen financium, kung may ngaytang di may nga fosyak. Fosyak na makuno mo pa may, ngon man ka depen kung konsum, get on your knees, pray ka may nga. Pa church, or kadato ka saman kaya, kusang nga lunik ang nga ditkos nga. Siya matalarangan pa pray. Pangako minanaringin na. Kat proy ke tafung nation kat proy ke mat flush. Kat proy ke fail. Kat proy mat nakawin ako lang nakitakalan. With that, kat proy. Ho baba kat alya shuru kak shakin ko. Isla siyanging lashtigigat. Uchi ka din galam gela lang siya silong nga. Have no fear in it. Pao siya la Jesus living shakshin. El misha crucified misha sila makulukim met in that time crucifixion el pakpaki eke kaloma akalamiak panay ke kafara makumakia in the Old Testament first fruit el molyak wangan na pa matafong lagya akwaklom kumdaga metiki binamralang Inka siya fel kung pretesting kung electar make lang siya kawulom na sing fel siya na kayo wana son tolu for siya man ko siya kalim agad proy kaksakin kong gebel siya bapa ito alam matayang lom mong fushes lom kalang lom kumin wikat neke pel siya
kadin full lagi makuluklas, kadin pasishel at taga syukom, hauliak, kompromis mo kumefa, nganak menas na shish, when ako makia, through your Son Jesus Christ. Rapapakadala shui kaksakin kum kepel sige dala, wangin na pa'y accident ke, how si makat proy na sumingin kumaki ka din na sum acknowledge kum na kung baka mo si fan na lash. Wangin na pa'y kat wan ako. Wangin makanta ka metiki kum. Wangin makanta ka di kum infinite. Kum suffering. Kum unlimited. Kat na kayo, kat matkuluk, kat matsakaw. Kat finite, kat limited. Kum naas na infect na kayo. Toko siya long, it's eternity past, eternity future. Mana kayo wash yan niyo. Mana kayo ka siya fella kung kayo nenek in the palm of your hand. Ka sakir klom, lalmit mwit. Kum from na rela, mana kayo ka siya fella. Gas lom ekte laman mwit. Inorela. Shup si maka from kan piya nga embroilers, kalam na paila. Wangan na pay ko. Wana. Makumaki at liyan gas mo lom. Oro isla lololas, isla siyang las kebel singa. Taga din taga fakumyak, makain. Kaya mapaya lom makain. Kaya si was lom. Kaya pain wolom. Kaya aru lom. Kaya may lang lom, may yok ti ginagawa. Kas mo lom may daga. Siba na, akay matlalal fung lom. Lakom na wikat na. You will never leave us nor forsake us. Kadin tu nakakipal singa. Persevere, remain as Christian, proclaim gospel. Wana pole lakalam wangan malketa siya Jesus crucified. Kadin ngatali oye si mal shupshuprak ke awiya ni ke autol. Obedience na kya. Lang si kawulong kyanan. Perfect Lamb, Jesus Christ matlang lash. El shupshupyak. Awan kos. Inesi na siya kaya wako sa ingat na siyang kepelsin. Siyakyak na manas. Ketafong na lalap makadash kya. We matlash. Dal na lilas. Flokin kat na yurum bapa long broilers. Flokin kat na yurum kepelsin. Layla the Galinese mole through your Son Jesus Christ. Katala shui kaksakin kum bapa. Katala fungi kum napay. Lamusing is the day of salvation. Papa wangan na poema suwasyoros kat matkuluk kat fototula kat ninanay ko. Long broilers ak furastin siyas na kayo. Yok na matkol ma pen matlong ko sa kipelsin. Tagaling fulok na kikas mong or makin molken itala may messaging kadin molken. Kadin ba messaging na sin matlas ko siya. Wana ko siya ang nga ministry mamaki kaya tamlan siya wiyasing. Takat na kayo wala na ko la. Kakitakalan na may kadin de battle. Kung maka na baka nakiya na siya. Or intervene. Wana kung kaya solid gas na Damascus.
vloggen kat na yung gepelsinge papa. Na manas long broilers. Kat broy gamay ngi kaksagan ko. Kainin mo si fan ng tung cheese siya matlang wash. Kat broy. Amen. Right? At kulang malap ke broilan mat nagawa. At kulang malap ke matagal di gepa pralos na gepelsinge wana nga kalam yung daw siya pelo. Sang na siya tamalay treskal ladaga. Alla sam lali nak pain mat nagawalas na siya pa may kalam keke gospel lal Luke siya pa sequel siya matagal na or book of act. Ar gepelsinge tamal tres fin ka kung uskom me. Professional me. Well, duan chum tamle liban amban. Ang pain kom damdahil Procula Nathaniel. God bless you and family. Happy Sunday. Ebe tamle so pefes. God bless you and family. Kuspa met lumas kak tayo persaki pesinge. Ang pain gos peg maaski peg crownan makabendip siya. Perseski pesinge kita kalan ko siya online ministry. Inda ka si fesi makat pa pali kestan siya daun lipan inda ka karikat kenge. O stip siya ladari kestan lalan. A final church crow rek maluwa pasang duon ke ang ulit kosh. Yokshipe church in kap. Na panangara ke maluto tayo ke orekma saptaluwa nganu siya nakadashik sham ke buksinge orekma nakatfafas na mit na ke siye pa ine ma sham kunya orekma ke orekma siya nge kum gaben fak mo orekma lan ngan madal na gospel writer siya nge paluk ya sumasta pe me orekma na panangara kadito ala ke oye siya nge essentials non lem takate kali malukal sham kun ke gospel la eke luk saptalong la kosh pasang alyan galang malsi naray kes dalan la luk ke orek masapta si fasingaw nagasngal si ejud benataka in daneng oye singat kes dalal sham ke nasin analena tres nasin machiba ma diabolus Nara so minnan kala siya diabolus singa tanalel mo elcha ken kapra na elcha malalal fungi kinga fak mo urek mail kung gaben bangon mo urek malan ngan madala na panangara inkain akademi ke matamalut singa lumalem sila lang ineltal taga peke sapta simet nge Napa me katlila ka cham kun na ke ngan madal singita na elpa central message si mataga ke buksinge. Mayen kaditala Holy Spirit il taka na kiuleng mata ngan singal taka kadil isolated individual ka smaller groups on special occasion only in a temporary way in ma-accomplish sipelan gata. Dagat hindi na kiurek masapta si pasal ko siya na ki central messaging. In fact la, agos pa ace ko kingan madalil da ko na fowos. Agos pa madurek lokaik in Jerusalem, in Judea na fon, and Samaria. And again, Lusalano fellow. Nakikesta siya nga siyam kun naki factual piya nga ngayon unsubstantiated diya. Old Testament nganil da ka upon isolated individual or smaller groups. Kung gani ki Exodus tol ngol siya was toluan.
kengan el de ko nekla met sidel sham kun anain bangan craftsman jinage me lom nuk se aye penake katfinek kulak nage judges kadeli penake ngon jingan sunral Samuel lion nganel sang na ba sin wala na nani ma nani forshing of course kadeta la el akmashail David el fasum dain ni me aray kan karangan ship ngan ki apen na lion ko per manget ko na ke apostles ngedel ta ni fast forward na Jerusalem na ke feast of Pentecost na bangan pel sima walela singet ko ngon singet completely permanently taka aban matalal fangi aban all believers kung gani ke luklong lakor fasang alyan ka finet son sapta singalakor fasingalon kos kisngalit kos ka son sapta singalon kos fasimikos kisngalmikos ma fakta na fosa el siya masinsyal kin gastan gat malagan gastan gat ekan folokle nagi video in kaine stabe fosngen in liye nagi fact checkan narakadali nagi oya singan nagi outpouring ki kat babel sa payama supernatural power singe nasin matalal fungia napan masima usi life-changing message ke gospel singan kan fashionik na finfella na phone na para fact kisi rekmasial kos ekosfa eska kengan matalel taga na focus upon jebangan. This is the day Christ made good on his promise to send the helper. Ora kita maliban at kasamnam ke yokshipe in Kaplan Church. How are you going to do that without the Holy Spirit? Indak nan kake. Nara katfinsom na ke o yesingan na ke the day Christ made good on his promise el sapay ma helper singe. El sapay ma comforter singe. Comforter singe pangan madal el taka. Pangan masima intaka na sikum ka din nan kake. El taka na fellows na el taka kilin in Pentecost. Fulfillment ke ule lasilan ke ule lasi ke Christ promise singe ke ngon singe kumwande ke luklong lakor fasang alia na apena ke son singa lakor singalon ko mga kalembia masige na le natako na siska din nan gagela kat ene na napay kilin in Pentecost singe annual feast el celebrated tukun 7 Sabbath tukun Passover when they lift the stone dolo for single migos kishalon gors na man len singanel the kain determined passing of a week of weeks 7 weeks or a pang pe masingan festival of weeks na men Passover singanel kalmian pa lam ngaul nara academia kla festival singael celebrated Lenlam ngaul tukun Passover. Fast forward na mit, convinsom na kiorek masapta si fasingal mikosta na matlalalfung isyo klungul akkalamia. Dahil mataken in meeting siya, upper room siya. Samanyak ki orek masya fasingal dolo. Anan silakin mo kayak mo papenahan upper room siya mo matlalfung iproy ke. Dahil tagayin in proy. Ke me ascension ng layman. Na magilos mtam, tagay niya mo, alam pasya na lalapsi. Roaring of a mighty windstorm. Na akkalemi na ki, tagalang spirit singat, na fellows. Na kimamasikyak ngayon, tausin tolu. Pasamanyak la, great sound singa elated visual image
Anay nashma man and flame ma etako. Then ma tongues of fire anay me lawful ma. Tako patati fellows. If kayo na in lawful. In simplified speech, communication ke gospel. Fire siya nga 11 na ki mulut siya masang pasyalan nga tol ay siya nga. Purifying. God's purifying presence. Inis the undesirable elements nga. Naura, ta ignite. Masya nga flames of fire siya nga dagati. Analanda ka, flames siya pa ignite. Kaya kung matlalal fungi siya, kung farek pa yun siya, muklagin siya matsaya, ingan lalal fungi. Mente podcast siya pa tarang eh. Kat sham kin ma siya ma, takalan lema. Pentecost ke God, it confirm validity ke Holy Spirit. Taka ke, namngita na ke Mount Sinai, ke Exodus, sapta singalia, ke elostaka na yensi. Ama ingat ako pe. Palal sharo minakalim yung presence of Lord God. Eldako. Napakilin in Pentecost. God's presence is available to all who believe in Him. Tiyan kayo. Elos malal fungi. Nara eldako te el fulfill akfonye lama si what John Baptist il fact. Kingan matal. Makalim yung kiluk sapta tolu. Vasingalon koshkan. Na pa Peter el declare. Events yung ma prophesy siya kikil soil sapta lu. Vasingalon kosh kilungol ya. Nara. Kisin siya matakana siya. Kikadetala. Holy Spirit siya nga eldaka. Na taurela. Luskan sham kikainin. Language siya ye. Manisam nas tispora siya mat elus mit nirfashe liuk. Na der follow nito na de lang ay fuka Galilean ne kain sham ke gas lash ne siya lang asla pa pol si matamalilipol sham kaya ngat na ke 1902 siya lang asla na meli pang kalan ngan madala ilsang na sin specific person specific group at specific time ingain orela orikmala. Na mana kay wasya ay makatarama temak ngonlan gat akademi ka dinara esikyak in vain. Nara spirit single marks the beginning of Christian experience. No one belongs to Christ without His Spirit. Romay Gurfasya. No one is united to Christ without His Spirit. No one is adopted as God's child without His Spirit. No one is in the body of Christ except by baptism in the Spirit. Narela ko si matakang ito ka spirit na ki mold sa siya si. Nara lifelong processing ito ka matawag. Akalimya ki kala diatolu. Mana ki Christ. Demakira lakom. Nara kat siya ma-ace Christ kilala alfungi. Kat matawag personal relationship siya with God. Holy Spirit ito ka inorek-mind God. Mayan kat become like Christ. Convinsom na kay siya koren. Saptas ngal siya. Was siya bolil fakpe mo. Ngay tawi Christ. Ephesians 2. Singal yan galong aluo. Spirit siya nga elta ka. Matawag. Unite kay Christian community. In Christ. Nara. Holy Spirit. Egan matawag. Kumbala. Nara taka na siya kading tali na ki makasham-sham keng. Nga siya kile me ordination ni kaya. Sin siya luon na ma elder sinang. Siya kading me besta siya. Na siya tiginis siya. Nga
Kos pa we mata financier tal misingi. Ordination si parek lang eh. Kos long lagat fashion lik. Kos liye, kos wipe. Functionary nge. Kagatas ke ngon si fan na. Kagatas ke manu si fan na. Kagatas ke filtrak si fan na. Kagatas ke lem si fan na. Kagatas ke lalfungi si fan na. Kagatas ke baptism si fan na. Kagatas ke kat si fan na. Natop siya bangay. Hey, kumdi eh. Kat na fact bangay kat there. Talo di ba nga phone balance yung glamal lang. Right? Kulo malap tamle trash kali ke background no wo si mo ta kan le kulo malap na siya kulo kaksakin god alila tamle makil lat gange pan kum be makil matluma akhlem pianya ta kulo malap ka aslan mat nagay one I think mas ke background na pan kum show mo man pe God bless you. Nakataga Kashmir government a final church crow Yokshupe Church in Kap Kap Nagat some kun Maudaga ke standard listing commentary may nanak yok si mataga uskat ke mantya fashion naga len mission ya tana bangai oya machiches aki intention la nage designation la nage body of Christ sing is a man but church but believing Jews and Gentile in growing numbers and in unity. Lie skiljen nanak singen nage yok shubeyen Copland Church nage si fashi lashing. The background you mau daga daria gat liedana we cannot leave Jerusalem unless man one man God. Now that's something modern church lasha or it must have to do Jerusalem vicinity man and chibenama kadel the fact na sila Abraham lanu siya laisik som me kasi ka nalila lalifuni faith in God pa make Abraham righteous metigin na penama itak yang masap singaw na siya Moses ma Abraham was made right therefore make faith naro mother church lasha Jerusalem day of Pentecost singa na ilosing mata na Jerusalem na nike itak yang meshing one God nakatagal di sam kun la ash katchifan papa winangon katchifan na papa winangon pangan siya maluti doctrines ma rani matlash matlalagin na kayo Christian the Christian church pataga sam kun yakut na phone siya the Christian church Christian Christ-like o yan na kayo kadara eninain why na Christ pa matlalagin from here the Christian church manun Christ every single members believers wala manun Christ body of Christ nakadata ka din nage o yeshima every sakta akos was akos megaron kos ma tamil cheskal lakte im kaya na tana siya fan na ikos ng yok supagaling kalan pek kat ma siya fan natalal funya under Jesus Christ pange o yeshima takona ke Genesis 3:15 takona ke
masap singa wala. Takana ke covenant may taking na siya David. Dito ka liya background siya sapta sina ke sapta lu ke ore mga ito na David el shamrap pinyak pa. Eli lemlal sitting at the right hand of God Father. But the leader na background na yok sina si kom matalal fungi in 2026. Ene na kadinasi or masapta si fasalikos. Ene na napay kadinash ke mas mataga shamram kinya kel polil shamram kinya. Mesingan el shamram kun doctrines of man regeneration. Book Later siya chimis na sa Roma, el shamram kun bangay later siya mal takan na phone na means of salvation siya. In mirrori ngon si may takyang ke me or masapta siya fasalikos. Siya character na yok ke book siya pa Apostle Paul. Katyalim, dahil kaya or masapta ya, lekaras na ya, Damascus, lan som me, kalye matalalfon. Okay, siya men pakutin yok lan God. Akwak lan God, el intervene. Ekalala, shafla el samos lan kayan. Laita kaya New Testament. Panga chief persecutor lan church. Church pagkade siyam kun. Saptalu, kat som na ke sapta ye, fa ni ke sapta singal dol, som ni ke kaping puksing ne. Tana Paul and main character siya ma, us, gospel, good news siya na sin Jews and Gentiles alike. Na bangay process of salvation siya ma ito ka, fintrack siya ma, siya siya lakalan niya na siya, swip na phone siya nga. Elke, man o din me, in growing in yokalit na yokalit, and at the same time in unite. Na kadata kaliye usia me reaching passage for sangalune ke angali course ready la proy like that in we pen a background no wo matamle triskali shetaring getting galam gela. There is no church without the third person of the triune God, bakat the Holy Spirit. Na pwede lakalan ng mga ke me latal lal na room. Masih met mesingan someone need to preach the gospel. Pangmakunen me church, pangmakunen me apostles, prophets, pangmakunen evangelists, pangmakunen pastor, pangmakunen teachers. Toko ke Ephesus sapta ako for singal sine ke singal dole. Jesus rala might ngayon karingin church ngayon edify inakyok. Yok siya din kalam kala might lime ko siya ngayon tekay na raw without me wait in Jerusalem. In other words, ngon man God pa na news might ngayon. Kadata ka riti mga ito na might nga me might for lao liya ngay tan me taltagan yung mata ke lutilan might sap nga doctrines might sap nga me elo sweet Jesus Christ yato lutafo Jesus is kasi talaman mo ito. In other words, talwala Jesus physically in person yato lutafo na dals Jesus so akson itak yang ngon singa ito na mapenay na infect na siya sa ngon singa pa na fact na siya sa wana ke Jesus in person fakang na siya ako tekla tagayin kalam kela someone need to preach the gospel matime ko siya paro akalam niya mo apostles prophets nga it's biblical framework siya may takyan ke biblical times masing mga umas ke 2026 nga pa matitinga ba evangelists, pastor, teachers. Evo ka tinasam ng apostles nga, may na mawala Jesus Christ. Na Paul magay na pa wanan
daga mo intervention si ma Jesus vena tuyang na siya as he's on his way to Damascus. Para miracle ma sila alpoling niya. El tena we original 12 apostles. Na vingat liya na siya ma church rela yoke me sapta lu ke Pentecost singan padal sila la machena awal la chudas. Yoke in me incomplete 12 singan. 12 singan kada sumdana ako kipa na ke Old Testament. 12 tribes. Kada sumna ke future eschatology dana 12 tribes ito ko sipa na meshing karingan keme 1,000 year of millennium kingdom singa. Kading kalam kela. Kaya Trump ramang siya pa na wanan orientation chu singa na kaya saptalo. Siya na in Jerusalem pa siyang ganyan. Som na kaya siya yat. Siya ta wana tamil church ka lakalam niya. If you got li sapta singa na kaya saptalo bidal diyak siyang from may nga siya ang matanfel. May nga taka kaya matanfel pakanda. In other words, language is pakanda. That they referred back ni get me Tower of Babel. Tana katil patati akfosya may nga. Masing nga taka kaya saptalo ay nakalamina. Pang miracles siya. Different languages, tasakta. Ngon singan by akalamina. It by unite. Every language under me unified under Jesus Christ. Bakal men. Every sapta akos, fosa akos, megos onkos. Mga si fun na, nano si fun. Ngon si fun, na finsak si fun, na lame si fun. Lalalfung si fun, na baptize si fun, na cut si fun. That is the only way we can grow and unify. The doctrines paroy ayngani pauche church in cop. The fashion, the program. Tie no yan na kayo wangan. Now, break. Why the kaya foshe mitlash nga da ushi pasa singaretal. Daga hindi ako kawan ka ata. Tadan prerequisite na ke members lang church. Pakalamira liprem. Daga na ke day of Pentecost singa. Insang takay nilang matlag nga da nang one God. Itak lang na sinmay da makame faith alone in Jesus Christ alone. Pamasing. Now, a vital church grow, Yorkshire Church in Cop, or at Malangat Pang, Paka Trumpram can get seed, Trumpram can not get our fishing. Mashing tasano bar fishing. If you're not my fatness, you marsh my shaya, can't get matching. My people are Trumpram Gina, for Loxilan living at a flock in the Nanko. Ingena El co-located according to Colossians chapter 2. You're in God the Father, sitting at the right hand of God the Father. Level location lala, pangon nan God, point God, kay siya individual members in connect nan ka siya. Kat connect na fella siya. Kat connect na kay living up siya sitting at the right hand of God the Father. Nang online kat magana pa i-cash na siyang connect na yung kasawa. They got fashion, they got program. That's how the church grow. Inyak kala mi Yorkshire Ben machine. I got line that I'm googling mo nga pana fosyak ma kadash kanya na. Ene na kadina line na ke will and God in the presence, guidance, counseling land, cut the Holy Spirit. To get there, one must put his or her faith in Jesus Christ for their sin. But someone need to preach the gospel. Mataga singkat kaya 1852. August 21st, 1852. Missionaries can preach the gospel. Therefore, pasit siya. Pas kuno kon makadiga wik na phone siya. Tak na liklang fiteng.
Maksaptakos. Fosnong gos nga to yung lu. Spread the seed. Spread the word of God. Eshonet. That's God. Nga ako matlalal fing las kusay. Panga mas mga tero. Para kusayan lan ministry taga. May katlalal fing nagbay la. Kiaslan kat nga pelsi somo. Tigan flokala. Nakatlalal fing nga. Sivan nalalal fing la opi. Inka sao pang. Kat connect to a living hope. Inka sao. Nakatita. Align na ka will lala. Nakat mo. Finchak lalal fing lasha. Pa. Matay choose them. Neke nakatusot. Chisel fact. Mata na choose them na nga usot masangching. Nangata kam tanching may ngalalal fung nila. One God. Ngalalal fung nila chisel taga misya molyak ka makluklaw. Lalu siya. One God. Inpanya kikalan sapsing. Te shishislan may. Te ako klan may. Ang one God. Pama si makadinin no. Te kapaslom na sin may. Ang one God. Pau si kadin taga dito na. Katakanam kalutilan matsap na. Matsap na pa. Kaya sa mosla New Testament. Kataita na pa ay nga ni run lalfung. Pang mas makadaskan. Kata pro I will break together. Crow. Pang masing. Pero lots of pa. With that, kadaw siya may fosang alu ni gang alit course rate la proile ka nagat first na mit. Siya nakaluwa ni Untitled Church Crow yok siya church in Cop pangay fosang elos mata ka indutilan may sap ayin ay nga ni ayin constantly prayed abroad siyang taga na fellows nagayawa may sabilos ara masakir may akal paspas elos nagayawa sila lalfungi tagay ni mata at way ni nagayawa malalos elos kakakan na fel shelos malalos akadalik na shelos nagayawa fal na gainin lang katinamit. Alen na len, kelos mata ka ke insyesifan na in temple, in kansalik pret yen shelos, elos mungo, may mungo, mungo nalos, kengan, apaye in shelos. Kaksakin God, o yurun met, nagayawa, alemel esyani na shelos, elos siya famol, panganalin. Pangan may read, taga ke, Bible chifan na siwas na siya met class ko siya 1902. Kasmol. Babang nagawa tagagangan man God. Pakadri gitaring na. Nawiya, nas proyla sangkulon singat ke marit. Papagadala siya kaksikin kung gemon na kayo. Na manas na siya siya kaslom. Akta yan na siya karat malan ngan ingat kay siya inpengkat. Kadinala kalan kalalal fungikom. La ngan man kat magayin na. Elpa teacher lash. Elpa refill na siya mapayalong. Ara buikat na manas. Speak through me na siya matlas ko siya. Inoy lang siya mong papa. At proy kaksigin kong kainin siya matlang lash.
Amen. Well, Untitled Church crew. Got in again, me for shame again. Ang alun again, ang alit question na. Background no wo si tamal trescal el galigi ang gading galam no paella. Kadin ang flock na liftigas no to. Back na kadin on sumpen na genesis of the story. We need to see the whole picture. Kadin nila. Te me masashi siya me ngon si ngayon batati. Nar yung metlal fun. Nar bidem. Te ako siya na mga taga na ke Old Testament. Kadin galam kela. O yes yung mga dashpen na ke tafong nilang Bible sinatas nga kadin galam kela. Katikan siya na taga. Ushi ako gitar malangada. In other words, ako gitar. Day of Pentecost siya soil ak kami may saptalu. Soil, saptalu. May palo soil. Nakafang gas iprojeva moadin appointed times. El sang kafay kosh. Nasin may laling kadil aki kafay kosh nga moadin appointed na tanite malkan na makater na selos. Nakatkalam gala ako sikyak ke springtime. May singain kafay ako singain pa me Passover feast. Siyak to Passover feast. Kafay nalagay la. Unleavened bread. First fruit na Feast of Pentecost. Kadin niya contest nga taga na mga iti masahe nusi may tani Jerusalem ke kain pelching. Matan fella taga na soil lakal ninyo pang pe iyakwaki. Everything is coming in. When na makwaklan God. So, kafangan usye kanin matan fel na kayo na Jerusalem. Soil na kalam mo me ngon lang kadi batati. Kadin niya siya lalap kiato singan. Nakadeta ka na eas pa siyang kinyang me kafatol yusum na sikya. Kadin kalam ke time frame siya mga daspek nila. Mga akwaki wala na may sikya ke saptalung. Usye may ngenta me in matakiliti lan mit sap ngan ay nga ni siya pero me conchilic bread. Pangama church na in kapag in masifan na when kafatol yusum na sikya. Wana kafaya ko masikya taringan. Passover, unleavened first fruit, Pentecost, pasikya nga katram background makadat nga pa Pentecost. Ngon patati. Natol yusum na sikya. Matoli masikyak appointed time mo ating nga. In kalam na sisla apply to us too. If when spring, summer, fall. Fall ka fangen pas eschatology study of end time suna samram kinyak suna fulfill. Akalam mo second coming by fulfill ka fatoli nga. Now when na shalla lap si magatlige week na phone siya nga. Sit siya nga taga plan niya ki lainin na lang ka siya pa ito. Our fish. Narage, katila na chijel taga, matchingan, kasa iklaman mo ito. Fulfill tari, kafaya ko siya. Nail som, kadash ke me summertime, sano kafatulula lang ito na, summertime siya ka din kalang ka na, ngon man ka taga ka in that frame. When me, finchak lang, Jesus Christ by already as many people to grow in numbers and unity. Na bara yokshipe shifeshing nga din kalam kela meshing a vital church grow. In other words, na kay wa fela in the kanage church nga manifo may by some eternal blessings na siya also. Matlalal fungin Jesus Christ ke makuluklalo sa pa. Isusla kang online God. Isusla lang online God siya pa unite mo ito. Ako lang nag-flock siya. Flock siya ba na ang gina. In other words, el taga ikuya tayo futaya siya. Emta sano futaya siya ngayon, kapla. Lalata ka our fish.
Now, during that time, Messingan, much sap, much palangan, matawat na luti, Jerusalem. Mga ko, March 2026. Siya na lutingin na evangelists, pastor, teachers. Messingan, spread the seeds. Therefore, when in our fish, Lenin kasi patagang. Kadashka summertime, looking toward the fall time, Messingan, Moadin, appointed times. Kafatol yung nashikya. Feast of Trumpet. Ukukrap pa siya bagat nagawin na ng tasano. Wana kalamiya kaya siya Thessalonica. Siya Corinth. Tukun ukukrap pa siya nga may siya katsano, Lenin na lang ka, Day of Atonement siya. Judgment Day siya. Our fish siya maka-tram-tram kun kaya. Max up tayo ako, first long long course niya itong luwa. Katash. Inaslun. Futea mata yukuya kitari, kapsingen na kaya our fishing. Spring fish, summertime, looking like a fall. Messingan, ukukrap pa siya, lainin nanan ka siya, tukun lainan ka siya me, aktak-tak. May aktak-tak siya heaven or hell. Henlo yan. Nasiba na follow na ni ka messingan, election siya masampram ni ka, efficy sapta siya, for shakos. Elme, predetermined, predestination, el na elect, tari. Metti ki ba na lalain ka sa fel. Makeme, in kanigin moles ko malalatar na sin, may nakawa fella through his son Jesus Christ. Baka tram-tram kun. Jesus Christ, pa church nga unified under. Banga masih mga kumasikya. Nakatliya na kaya kafa, tolo masong nasikya nganda na. Ina ang point toward us, kadinako lang na kaya masin. Lain nanan kasi patakang. Na ifin kom di oret malal chetan na. El taga pushela esta ma fon si mau taga ke Bible mata sinata ngeta na. According to fosang alu that continually pray as many time. Na kaya katina sambram kin taga singe as a priority era continually pray nga kadara pension lain yangaw. Pel na ako hinye siya. Lots of about get Rick Church kusangin. Pension ko to. O Bible lo taga fact mo me as many. Pension na. O kadara fon respat lang nga yok tiki masing. Nakadekap fa kya. A vital church grow. Dahil sige dia makataas kiyang mana pay sila church pangka may pakol masing niya. Wanang akalam niya mata na Jerusalem. Oret masakta siya fasalikos. Ni metsom ni kyan Jerusalem. Ni kyan ang ausyo. Siya in fact na siya matsap niya. Matsap niya. Very clear. May sang siya. Na tugun may sangsingan kung fasong na yan, Judea, Samaria, to the ends of the world. In tak na likfitangan. Tamay da yung tagatiya, munong Christ. Pa, inananoreking yan na. Kamulsing yan. Tak na may da yung taga mano siya. Mano siya, the building siya, the organization siya ba trampang niya. A living organism. Maka third person of the triune God. El papatati get day of Pentecost. Ako kita na mga naman taga ike Old Testament. Fulfillment na patarik niya. Transition na ke oye si Jesus la sumungan taga New Covenant di batas kang. Pole la kalam yung messing grace alone. Faith alone in Jesus Christ pang Christian.
Nakadaske church age. Bakadaske ngin. Mtasano me foloklan lem. Nakatagalieda na elos mata ka induti lanmait sap. Na wanang akalamia. Iris magana mit sap singan sang nagpeme evangelists, pastor, teachers. Elos pa equip, edify, keep everybody in the body of Christ. Ngin. When even kom for mo long march mit mo elos apostle, kankin mit ngin. When mit sap apostles ngin, myral Jesus Christ. Mit ma some physically with Jesus Christ. Pamit singalung. Na wanang akalamia. Paul, specific, and separate from those. Terus dahil sonol risen Jesus Christ. Alright, simus ka lata langan, fat mo me, grace. Kasi ben pakot ng yokman ka, elikil ya lang, kasi rin muni matalan fung. O kasi ben pakot ng yung, elus mesya mystery form na ke churching. El pa usye po yung muna sin Jews and Gentiles alike. El pa rela mesya ng mystery si matagata na body of Christ si may nag-trampram kanya. Ingin na, saptalyo, siya na arsi Jerusalem. Siya na Jews-oriented. So natagaling kaya orat masaptayo siya som physically trampram kin may Gentiles mga tarakta di masasya siya. Manifo, kadang flock na nage chana si sapta siya lu. Mesingan, through you Abraham fell on the phone, I'm taking chill. Napatagad-tagad Jesus Christ. El so like som. One man got to go. Manchin fell on the phone na wala chijel to go. Na chilos na kaya siya for loud at lalfung. Nakadalita na. Bible na kayo dago. Singan man God, arsipenduti. Kadada na, elos mata ka induti lan met sap. Elos mata ka induti lan met fakak pen mo, evangelist. Pastor, met trupo. Teacher, matliti. Pangan matulumay nang daga. Why na kalamiyat keme? Efi si saptago, fosingal sinikisingal tolo. Jesus rela. Kif kemait ngan. Matlime kos ngan ba me? Mat sap. Mat pala. Siya nga kalamiyat. Mat sap, mat pala ngay. That's biblical time frame. If not mat for mo siya fat may dag apostle, mat sap. Kain niki. When one le mat pala. Take up men call di tari. Call di get revelation. Nakasam ram kun masing nga kain kalam na sisla. Asmet ko siya sakpanam take Mormons. Talalad fung mat Joseph Smith ilak kalam niya. Joseph Smith in moment itak yang may pala na siya. Revelation siya itak yang na siya. Mo call di tari revelation na kayo ay me book revelation. Fakya. Even if met taga fat mars masa si hitak yang kain kin met ngan imposters mga. Na met sap nga kumena na kon physically with them. Tasakta ke church age siya kadash nga siya chiche laki betari evangelist. As met faka kosa siya. Pilikram mabangan. As pes me as met trupo pastor. As pet teachers. Elos mata ka induti lan met sap. Enagan fat mo elos mata ka induti lan met fakak ma pengwo evangelist. Met me met trupo. Met liti. Fingom ni masingan da evin pa ka church ko sai efo man liti ore. Skinlan ko masingan. O Bible o akalamia. Bible mata sinaras nga akalamia. Mame, Bible na kayo wala kagangan man kan aspen luti. Piye o yes mga katidiye ni misingin na kaya luti sing. When ba chijel da kakiya, ya tolu dafa ilbun metnan. Met tamalut-lut, elotelo siya tolu dafa. Piye luti siya
ke alula se nakke ymet ka de kap forkai fin wangen luti orek pia na pa mach mga ko mas kem sing ka dat sum Rumania maka tram kin pia nga tang ali life mo ka sum ni ki orek masapta se fosalikos ka tenam tatapan ma sisel fat na sin mat saplan nga matamalut tutan nga ke orek masapta se fosalikos ala life ni mo day of Pentecost sing ka ten alle loin nga ke yok ro ka taga na wang in liti orek sin me metropo ka teachers siya evangelist finan ko siya met faka ko sa siya pia o yeshi mai na daga karangin matlash nga elosin mata na ay nga ni shifan ka tram kun church munun Christ taga narrow yan na sin met ko siya ka dindi la pia na pa ma siya makatash ka pia Proy si large ka din proy mo me in wangen tapwek wangen shangin wangen naloloin faka matagal ki kastan kat ke oret malan ngonin kat ini kaskat ka din na paila a final church crow ngon man kat makain pakanin siya masing nakadina kusensya kun order of salvation siya lagat nta sano ka fatolu etagang Feast of Trumpet, Day of Atonement, na Feast of Tabernacle. Kat mata kya o yesing na kan karangin la meshing me futeng me kan min mashing mo na kadin ito predestination singa kat kalam kya. FN or L pataga na kya tak singa. Nakat kalam gela udagatari Kastan got ika 1852 kat kalam na pa ikamashingan na para may tatagarela isusla ngon man got ilyat na imachingan mashingan ba taga na siya sinyan mana pa sila kadita alam na isusla kaya ngon man got singa men na pa ikalmen matal singa me kalmen born again regeneration singa mana pa sila katsukya manifo manganan kisyan siya kun Elos mata ko hindi lan might. Evangelist, pastor, teachers. Matin na makin mitsap, nga replace na mata ka na get church to sa ingin. When wana nga ka niya, mitsap prophets nga, that's biblical. May time. Mas nga nga, that's get 2026, there's up the harsh evangelist, harsh pastor, harsh teachers, na piye program siya maakwa ki when na matsisel taga aki na sin me met tamalutlut siya dal for la met sa pange fin saklala in karang in church piye mas may demonstrate na sin met plus ko siya in me kading ka pange na piye doctrines masang diti met plus ko siya ngay in kapat na kapat ting etala me regeneration born again siya piye piak de yakamang me doctrines of mere justification si mapoli lakal make wrong piye na pa luting when matching los mata ko in luti lan me much sap in the biblical time frame much sap ingin agad get 2026 evangelists pastor teachers na piye doctrines masang usmat pas ko sa church ngin kapat finsak lan Jesus Christ na get church pa me in growing numbers and unity nangalalad fungin na pa mo wangen source na kaya insang litikat met pas ko sa kaya masing menefa kat som alagala or masapta siya fasalkos. In other words, kat miss kafa kako shimakwagi ke liftikas long dolo the day of the Pentecost. In other words, wangan ngon ke makadash ken akwak lan met makain na piye liti siya ma strictly taga liti doctrines lan God
na sin met klasan ni machine in me church klasan kap magana te kap magana me unite pia machi makataga la vital a church crow a vital church crow yok shupe kadinu she moeda na get body of Christ pia na pai Pedalia dana papasta si dila kalamina sige. Ka tram ke ngon man ga tingin. Saptalu da ka backtrap na ke masinga ba. Butaw kan saptalu sing ngon patati. Ngon man kat patati. Isus the land church, bird of the church. Ifo ngon man kat wana soil saptalu akalamina. Akwa kitari. Efin katin ali mange nakan me para katin na shumon utak yakshin doctrine manan from ganyan rap oyen utak yakshin ke shit des ng sapta efin katin ali shumon nangata kata na elos me conchilic bread fosang alu ein conchilic bread Tena litia kat matlas ko sa ngay kasnan kat. Conchilic preaching rek pelching ko to. Pelching na ko to. Na matlas nga sam la metchija la fin chakshina. Conchilic preaching yok shpa kan galam gela. Kat me remind us la metchija la fin chakshina. En minche shpshake au yanik autol crucifixion manol molala sha kadiska fasting as many as possible in as making you kai shike ultimate sacrifice saving shakshin kat ngat la folok na ke shakshin is my at the same time kat ngat la lie folok lan lem panga o yeshi masang kapasi kat na ke shakshin shi be glory shi magat dasano bread, a coption, lot sopa. Katara Belchina every 90 days. Taga na San Antonio, taga di me Wayside Chapel. Every other week, talar. Pastor sing ito yakakati me si katarang. Kating demal kan. When panga masang karang in church. Machijel la fin chakshin. Akataram. Belchin na sige non ko. Nangasum shikingan proiken shukta na okay belchin na in belche fo. When mete wala nga taka mete utwa taka ni lilla. Kat kalan ke mas baro belchin na. Tingin na mat nagawas to siya ka. Na maybe Lom Henry utwa bangan melem telefon siya. O kachak na ro belchin ko to. Kung dali makadash ka nga. Yok shibe ka din kalam kala mekal menen mot na sin matlas ko siya nga. Backtrap makadash ka nga. Audience slash mit ko siya nga din kalam kala. Watered down gospel si mataga ista ma si mame. Tako ke Bible na ke woto ke kangan man God. Ashupen luti. Wan luti ako rin naman siya. In shuk ke matalal fun tafala matalal fun. Basic order of salvation siya katapasta nga tiba nag-shuk ke yok masin. Predestination, doctrines of predestination siya mataga sambram ke Ephesus. Sapta siya pre-election, election siya baka daskang ko reprobate. Kati samraming sa mata, kati nila, kati ka fakya ifin wangan doctrines. Los mata, ko indutilan, might stop. Piya masih mga daskang Church ka pag fakya. Ifin wan matluti doctrine siya
pia na pa mas makadash kem singing. Ata la pia. Pa in government. Tal kan kan na mas yang sumne ek na mga sumta government. Pastor was yang along very reason nila. El pastor tollar malala. Then focus na ke. Faculty kaslan God. Industry kaslan God. Cũng ni mới ta cũng ta xin. Church singe to fana folk len Jerusalem nge. Lie matalarang. Luti doctrines, instructions. Talayang on. Insiya si fan. Elos pray. Trescal, taga da wina pray si pianya. Skili ka chat na si ka fosang ang luangap. Diyan na pala kat kirala li ki maslan kat. Wanang akam niya. Kat sumniki. Or masapta si fosalkos. Wana chijel fat na si matsap man matam na Jerusalem na nigaw shoot masangsin. Pataga moni ni kwa pa usmat las nga. Nanaklan mait. Te mas mataga keme. Day of Pentecost. Siya me akwaki panay keme liftika sonol. Fon naral Jesus Christ. Kadin mata na using ngon sing len using ngon sing. Nara kat nigil na me born again regeneration sing ngon sing ni jak na God. In justify God. In convert God in atop God in like sing. Nara katin na samsam kun me follow sing like rapture dakyak sing. Agat som 1000 lo ne Jerusalem tagat litimat lash ngat likshit na natas nga me. Now we have like a Christmas. Kat elos mata kain litilan matsap. Elos mata kain litilan me evangelists, pastor, teachers, panashes mishenin. Matsap nga pa rela cornerstone foundation chim tak na luti mga ni ke mother church lash in Jerusalem. That biblical times. Na chije el tao pa na mga nil fakya fisi sapta akos fos singal sina ke singal dolo. Our evangelists, our pastor, our teachers. Evingom ni context lan pastor singan kusum na our reference singalit ko singalal ko matagal ke week na phone singaget me standard listen come din na to so kumesum na shepherd chipa pastor singan me kan men shepherd singan pakan sila chija sila el sang mo lalo na ke flock like a sheep nato pa shepherd singan ako medyo may nga pa na forward form ya what you me dem one doctrines. That's ang kete matlas ko sain. Nakatekapat fakya a final church crew. Katekapat fakya na ke mas makaden ta na ke aingani si fan na ke proy. Constantly preaching. Kat somni ke kat na si ke fosang alu. Takata na kat kuf nain ka. Min kat taga me moli ni kwa. Kalan sa po mas may na kadin moli ngon kut. Matlas ko siya afat na pay kang kun na pay makikiap niya nang. Somniki luti sa ta lan might na. Somsokol Jesus Christ. Elas ke me leng si matagay ke 1902.
That is the only way we can grow as a church. Jesus Christ. In the presence, direction, counsel, guidance lan kat the Holy Spirit. What context lan sakta luosing. Matawag kan sakta luosing an pitel to yak preach. Actually, mit ngan gadan mo mit nga shroy mo. Ilalde na ako gidari. Elusela mit palo soil. El champam ganal David. Mga ako gidari. Nangakom ako gidari la lem na floko. At iba ka chumon. Kafatulu ukukrap pa siya leninan ka siya leninaktak siya kat pang kafatulu maya taga. Siya kat asin mashlon me spring and fall. We're in summertime. Nakadata ka nag-church singa na timasing kafasingan magana pa tipika kadata ka na mesingan. Then it's up to you for long lakot nga long lit course. We me eat nga uli siya ba elie. Elos mo tayong shroff toto yang we eat nga uli siya nga in flok na me Jerusalem from Babylon. Daniel sumata bro ne kadal ikestla. 6 of man 70 weeks. We got kung ngulya siya sik tatari make crucifixion rejection crucifixion lan Jesus Christ. Pataka na ke messing. Tukum na namngaw el chikla rela church. Nara katashin maslon we kon ngulya wigit ngaw church etch. Pangan church etch dispensation of Christ magadash kengen. Teshalaya magana ke matanilingan. Teshalaya magana ke me kafai korsma taga ke liftigas ngan gading kalam ke la akwa kitay malan kada bakan men fak. Na focus ta rainan malan ka te malan mai te fashion te sham te oye shaye te makiki abdiki ke malan Jesus Christ panang in focus na ke maningen na wana pole la kalam menge ke lan shaf la mga ifashikya. Mengan met ngen lang si money pa koningen na met ngen. Lang si money yok tigi God. Elo se ali one kataga ke. Efo one kataga ke. Or masapta si fasalikos. Elo sumni gen chusine. Oye mga kuminali loin na ke oye si mataga. Na ke si feshi lashin na ke passage si lashin. Elos mata ka indutilan met sap. Elos mata ka indutilan met fakak pengmo evangelist. Met pastor, met tropo, teachers, met duty. Paano in our shish, like a church. Church de la Devonshire, Walang Malamutwa, Church Ponpe, Church Guam, Church Honolulu, Church Kona, Church Maui, Church Ilo, Church Lanai, Church Seattle, Church Texas. Mga nagkaiway na shish. One line God. Because that is the only way we can grow. Wait nga me, sisya sa kangon, liti doctrines. Order of salvation siya ngayon na non-session pel na kayo. Kada ako lang nagkatagalan lame. Nagkakat ng tasanong eh. Pangimay na naray ko. Evangelist nga liti, pastor nga liti, teachers nga liti. Nakat ay nga ni ke ngon si fan na inchi si fan na me katara kataga ni proy. Na one liti ore. Nga kalam ni biyang mo triskal kadawin na proy si siya. So umtari. One ni nga ni proy. Ay nga ni lash nga mga itang dana inchi to wash kay wa kung hindi you can feel it. Wala na pa mo de fake ka tingin na ngon man gat papain ka tingin. Nasib pe conchilic bread chinga pension in every 90 days siya kat kalam get na ako chinga no replay ke pension mo mit utwata ka nililo ke shet tim ta sanu in lots of watching it but walang at ka ray amit ka padingin na our church in and na kayo agachak panara me pension wana nak fall barit. In other words, one kilash, kat tiki proy, kat
practicality ma katige ara lots of pang ay nga nite inche kuluk nga wiben na meka taro kate kap faka na pang finchak na ren word sila na vlogan ma mas mo word nga makikiap singa bata kakanaus katanim singing Bible chimit natas meta ma mitlas nga pang masing malage wabu malan ka daw na yung at ka makatara hindi mo siya nga when a fong well na siya na kalwen ni when a fong well when a point matan may ito when if wangin ngon ka makataas ka or a program power they worship mekan men worship sacrifice may sacrifice nga patako ka sali siya liprem ay siya Shafta yal Jesus Christ. Natako poli la kalami mo me Rome singa liu for shit akalami. Offer up your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. In other words, len na kayo. That's a 24 hours from giving up. Pange oya si may usi molding ngon singa kading takay na kap. Much fun. Inchi si fun. Pange mas mar kataskin. Na think nga fa man inchi si fun na much fun na. Katita lain wood pangen na mesik yak nga piya matching nga pa fa ko tagay ke purian nga ken me pwede ka tol la may tlas purian nga pwede ka tol dalla wana may tol matar siaklan etawile lango siya ka me pueden pa kung taklas na sin matlas si Fena nga Pia na pueden masih makatas ka nga Kailan Jesus Christ ay meta impakanta ni number crow in the church and at the same time in uniformity, in unity fan na nara in page matsim le or masapta lu fasang alunika nga likos nga may sak ngan tuyak me luti As a matter of fact, ours, me, yasikyak ke church in Belgium, saptawan gos mo pa kalamiga, nage, may mongoma. May sap ngan, mo elosin silala, ikos. May din karangan. May nifo, talke focus nage proy, faculty kastan God. That is not what's happening here. May ngayon, may tropo tal ka ba na the last sermon siya out of the year may sikadash kyan ye fakadash kyan na even two yak sermon da natin online na ke mga liye ditilan may mutake may Bible college nga na ke pastor nga lalal fong ifinan Mary nga nga liye pe matrobolash nga ke preach ikatangan niya. We're not faithful. Katinaaru na kain fakat doctrine siya. Katinaaru na katin takam proy. Get on our knees, proy ka may clash na. Prayer warrior siya pa wiyang. Trescal check. Ngayon na kayo. Eldet ka wimet ko railara pero we siya ulalo sa. Siya ulalo. Amay trupo nga kalso morek matinan ka rapture siya. Falok siya. Kaltin atol la pella den niti met lash. Pa menchis kadar belchi fan na kansilik preaching. Nara gatta ka lieta na wangan si may taka nagsiyangan si mamangon pa usher wanan wangan penagat wanan wangan na excitement wanan wangan na ilya siya siyang taka na fellows na kayo may support elos rumas or masakri ka may hakad paspas na pangawoy si machijel sang kevis sa tapos fosingal sinil di kuipi may nga
apostles nga itak yang kalalo sinirek miracles. Dahil siya the fan na folklet church. Matching a lu. Musyenge. Wana kata me sources nga kalamye. Billion lu musyenge. Mit Christian. With wana Christ. Kat hindi siyangangin siya nga. Kuman loy na kaya mit Christian nga. In the purview perspective lang mit las ko siya nga na. Kuman mo nino kwa ni wana na sanak siya. Wana na refer siya mo. Ngan ba uskata. Wana na. Naragat dito na meshing nga. Alla faklasha. Dinay keklama na shish. Kauli ma energadin makinin fakat koshing. In kalen kemolasha. Wangen na pwewa yeshmain tagang kon na kay wan ka siya fela utaka na shish. Chishel fak utaka na shil sumer. Wangen ko sakir shima kat inrendi na ke yeshma kat walal fuma ngon man kat ashin kat pa kol kat. Ay shid pa na follow ko inakalim. Jesus pa ka din na yung cleanse up siya. Jesus pa yung nagaling fakir. Nangakam ti ka yung fakir like Jesus, na din ka ngon man ka at arsing kat kay siya. Kadi na Jesus ta ka ngon man ka. Eh pa yung refill mapayangan na siya. Kaya ka riti, observation. That's how the church grow. You come in the word of Genesis na reflection, the presence. Kahit yan Holy Spirit. Kung taka observe, proy, siya kilan kas na nasyon. Relationship si bang. Sige picture na in every members ke church class ko sa aramasing. Observation, interpretation, application, edification. Edification si ba? Sampram ganyan. Elo sayang anin me. Incarceration si los ke me. Ke ko. Liti ko. Doctrines. Nakita liye yes mangon patatingan. Kung ne ita ka na sikum ta na kaya Jesus ta kangan man ka. Ita la mga sikyakin ka. Kaya kokonan nga ni yes mga kumi ale refer sa nga ukoy mawan fela ka. Ita ka na mutake mawan ka. Nakadet sa mon meshing eh folokwan lemo. Folokwan lemo pasana yak. Wakata tol la pelas na kaya. Man pa nang mas mayok sa payment. Wait ngayon matrubalan, paano or parting? If at all tiliti, if at all the tol na peling proy, consulik proy nga, dahil siya na in malam, tulong na kayo, Preaching nga, manong Christ pa siyang kanya. Mahal na life in sakshin. Ngat lanin kaya sakshin niya, yataw sinusom na, at the same time, kat ngat ang hindi glory siya may tagang. Kat siya kikangan man kat, glory siya may tagang. Klik na din kat nga, elos tu ke altar siya. Altar in siya lukuno me on the outer court. Ngat lanin niya, kada na vida. Dahil ngat lanin kaya siya na si saptatoli. That is the only way they can approach God in the temple. Talusik kusungan me sacrifice ang itang diye makhluk lalosa. Messingan, they were looking back to the Garden of Eden. But at the same time, they were looking for the Messiah. Tula kaya ning kisya silal dahil nga nget na ni kaya makhluk sikyak ngan, but at the same time, ngayon niya, Messiah, messingan, prophet. May palangan akalan niya. As masaya siya ito. Masingan phone na siya kumdar.
Masayal daga minsiya fin saksina kat is preaching, continue preaching, and let na get saksina kat hindi kayo kwan lime Jesus Christ na ke long si kawul lals na jet kasi ka din taga na ke ngon si fun mano si fun fin sak si fun lime si fun lalal fin si fun peptide si fun kat si fun katit ka na ke sampram lan mo katit ka na ke fish mo google lan mo agat ka unified under Jesus Christ. Kadin me, kadin ayngani si fun. Kad nget la, yataw sin losong la. Sikya ke kokal. When na makafanga kalanya. At the same time, we're looking forward na game siete song sa tako. For singal dolun ni singal algos. Siye koren sapta singal mekos for slamon na galam malakos. Son sapta singal akos for singal gatoli. Pang may na rin sisis laki. Patla kya panore. Man wana no si matagal kaya ngon ka tingkat ashi. Kat sisis laki malan may dara. May da samram ta na wangin na wana. Una. May wo kaya kumakol na. Kumakol na nagkatakalan layim. Pia mas makatash kengin na. Pia. Molan made the pasam from Kinyaga. Chisel the guy Mola made. Making a parik fun risking. If we're trying to get fun race, if we're trying to get uniform, if we're trying to get potluck, if we're trying to get manga, make mashikake water. Meshika Taka tak there much more taka fun na made. Hey. Babon madal ke kasku sai. Actually, ngadal Pastor Alec Isaac. Ash, kumne mai ai sam na trick ka del when I not lash. Kat akflek. When I not na oh yes na kalin sang na jin kan maching. It keep na long sam from yo. I some babashing. Lakers in Wallal na Kaslan got magay pen. Liye magadash ke machine. Elore makin Bible matters. I like from Pastor Lashmate Lilong Pastor Yishom, Pastor Lashmate, Lord makin ma. Taka na ke match magadash ke machine and na ke line kiki up si mataga uskat ke 2002 na ke machine na ka koflan under 1 unit day in main kapat ke ngamman kating ash kat kashi ben kain met ngan so maki amang nasin talik force in Belgium. Yes ngal don ni yes ngal me kosma. Ne ke gawi pat ma gawi. I took this very personally. Ngan proikin tagadim somniki kan kan la ang nakuluk si mataga waki. Having got past nagef 1958, 59 time frame. Kadalong the na yeah onngolon kos ongolit kos malan nam siya. Ang siya anun matlas ko saya. Nakatagagat force na ni mo siya. Or wangin me ay nga ni si makain sipay. Wangin me constantly preaching agad Belgian na li mawod ko siya. Talik matayak wo dapat ka usian ko sa akin 1982 ni ke musyeng. Wait kan pena patak ko rela line si matagal ke 1992 ni ke 2002. If that rela flela sikya ka masing phone ni gina managayo. Ma fashion witching a lula. Next witching a lula nga siyaklo. Okay, witching a lula. At the ready typing machine. Mafat na pala art na paik laki. Matlas ko siya, vingom kim ukal Jesus Christ, sum na ke line
Lain shemit, Bible shemit natas kusay. May kum elya kema mamita non ka game kaya. Pang may chimamta or manachin may kusay kayo pel. Ngaki may tayin fakya wo. Wey, kum nong sa masya. Di pa nil siya me. Wong ki kain pangan na maklakmate na. Ingin na kekak na nasikan muling nga te silpe. Masih fan na nga focus na kaya matlat na kayo ako sayin taka. Eish mo lasing. At ito kayo tari kaya kulukya mo mapayi pa na siya manyag. Na mapayi na siya may kusayin nga na pa. Leng sa siya si maudaga nga para kat fosya. Leng sa siya siya nga pausya kat fosya na mo siya nga. Ara wang doctrines malitiyak na siya matlas nga. Ay nga ningi wang in pena in siya si fan na. Wang in kya. Pero ay nga yan. Pangi proy. Takadikadawin na proy siya. Wang in nga nlas ka din proy. May siya pa siya yan nga. Consilik bread. Pwede siya malim tolo. Manakfad pa mga tarang. Man may pausa. Nakachipa flok na nagarot masapta siya fasal course. Matam na Jerusalem. Sano may sanction. God the Holy Spirit. God the Holy Spirit. Magkana pa kayo manifested by what? He or she repent from their sin, put their faith in Jesus Christ alone, ngon kat ilyak na may chingan, regenerate, born again. Kat siliyak. Pamatlak, kaya wako siya na naskya. Basta nga, kapanaintir. Kung ilya nalalap siya. By design. Ilya siya nga ako kifinan ko siya. Tetafong na siya. By design, som ni get Genesis chapter 12. By design, Lucifer in the form of serpent, el som na Eve. God il fat mo med. God il fat mo med. Bakit ask ka naman siya nga? En ko siya fafele na gemawo. Gaslan God. Kat mata ke mawo siya. Siya daw nalila kada kapakin med takana ko siya, men kalim get lik forsen belge. Lik forsen belge kan kalal som lutu der a long story gel dalin. Lik na water ko, physically fit. Landman man pa lutu ta. Lik ma mata yak in that time frame with that man Bible Chinata Smith. Masya nga me katlik natin, pamasyan siya kaya. Pangit. May kataw, kung siya lang ang long force, katlik mo tayo nga sismok ni mema. Masya nga, water down system siya matagawot nga, patagawusik at faucet na masya nga. Lipan na malya siya, de lipan. Pangamat kalikimit ko siya. Okasyon pa ko nangokwan ka, tilusin ang diya. Nanalip pa ako mata, katinta ka nagkamapay, siwasilan ka. Jesus Christ pa siwaso. Jesus Christ ilitak talgimat ko siya. Siete sa mga saptan may korfostong ang dolyo, kalang sa siya nga isla, section na kluo. Kufna hindi na pa mapay siya nga, minafo section na kluo siya nga kalamir ke, Tepa showbreak siya nga, we can't sticky cords, we measure nga, altar of incense. Bakit lomnuk-tuk siya may takyang na siya Moses siya? Bakit temple siya may takyang na siya Solomon na? Section at luay takya. Kailang sa siya siya matagakiyapik at efo itakya, by design. By design, kaya kain may siya nga matagawuskat. By design. When he thought Satan is here to steal, kill, and destroy. Satan is here to steal, kill, and destroy. Walang masyaya. Ika ka din som niki
Mole singing again, matole singing, when matching a fast na pay. Bible chinata si meta fast na pay, one na pay ma kulukya. Na ifo umtago, ushi mashing. When pangar malal shetal. Na me consequences katliangan bangan, tik first matan natas ng panan sismo nim. Ti force nga, upeli kinapenamet. Na may kolas nga, siya lang siya, siya pure yan, may nga matagay wot me. Wangin tagahangi, kat nano siya fun. Kat ngon siya fun. Wangin na nga, way finchak siya pa na, Jesus is standing at the right hand of God Father, na finchak siya pa na. Kat fashion lit. Kakatliya na kada sumte, ewang nu, in kasaw. Ewang na nga, church mo lang ang tuyak len no, church mo lang may pailen no, ewang in kansing in kasaw. Mat na kaway, may uniform si fan na ifo, make righteous clothing si matagag, ngon man ka rin kat kamol siya, we are born again Christian. Kat ma si fan na. Lame si fan na lash. Mat lango si fan na lash. Lalad fung si fan na in the blood of Jesus Christ. Wangan lalad fung siya yan, Jesus Christ. We are unified under one person, Jesus Christ. Tien lango siya, tien pure yan. Tia katay na movement fin fellowship nga pa siya. Ngon si fan ng Jesus Christ magayon. Nakisipen lutiki kiyep ka watered down system, ka watered down Bible si mawda ka kol matlash nga kusain para kat ntak ya hel yang nalalap na miseng niya. Kat fosya. Lagom long si longkom sa nga long. I'm not here to serve you. I'm here to serve my Lord. Malikas na siya, pamitlas ko sa inflok. Siya tes nga may korfos ng dolo itak da section na closing. Katlan mislalens fa na, me, ak matalye ko was. Ak matalye ko was. Sanctify you. Katlan mislalens fa na, matalye ko was. Sanctify. Sanctification siya ba me, set aside for God alone. Lensi fa na, matalye ko was, kame, manuos, non-kuos. Manuos, no phone, tayo wangan mayata, kailan la Jesus Christ dako. Dako siya pa focus lash. Ako lang na dako online pa focus lash. Nara, kataka uniformity siya nga taga na. May siya nga election siya mga taga samsam kinyak tayo. En makay na pa kayo na, ako kat na nag-flok lalo. Namitlas ko siya Limit ko siya na force ka maure kaya pagkat fashion. Matlalal na kayo ay nantagay na mata. Maasi fun. Elos na kayo siya lalal fung itagay ni mata at way ni na kayo malalos. Pangamasing. Tagay ni na kayo malalos. Akalimit ka force may ang alakos. Nganriti. And all that believe were together and had all things common. Nakadasong niya nag-fostok nga na. Elos kakakan na fel chelos e malalos. Katelik na chelos na kayo. Fall na gain in lang katay na mo. Pang church siya. Mother church. Na even kat connect na kay mother church. Why na mapapalar simus na siya nga kadera wepen na kadera karing nilang mo siya. E pasik yag niya nang may nga rap ka la. So na pusha pas pena. Pusha lang malan church nga. May na papal siya mauta ka nga. Tinauta ka nga nga kadera wine kaya correct. There's no reproof. Why na actually siya correct. Pama katash ka nga. Katita ka yung tarik picnic, samsam someone makum gelong. Even kung te gelong, namnash, si beloy na gemashi kat samsam ka nga.
Ti ma ke long mashwoso by nan fakya. Mashwoso. Liban if I'm Malasham Brahma, not manas, but come Ishon Liban like a mashing, Malan cut pamashing. One na pike all a Liban and the Tasham Brahman. Bangamachima making him, a coflan drum get muscle. Pat Malan Nickel, if I making a gang. One could not men, I come Tasham Brahman. I tell a man in one man got. And we, and Kalansapilla. And Magana Bina and Kalansapia. Now, if you go many, I could make ngan from Queen and a man, that's you. Don't break it. Pangamashing. Cutting Callum get a met life in a gay wine and initiation fund at raining. Carring in an initiation she. Now, I think I'll get all your Wayside Chapel singing. She got the making it. That's the Yakin material stuff. Dal yakin me, madal karing gumne, dalus naman as homeless. Maintaining a widows, when a population orphans. Dal karing in mga, dal rela potchit ngayon some karing in mga. Pascaler in me, shall taka ni uruk sipel. Elus me, check silang church, nuru, when all the commentary on church in Belgium. At kadi sige fat na si Pascaler, meron dal reckoning. In kayan pelagat esta ikwai si mema in sangkaring. Minsiya na nga manapay si bang fat nga. Potchit nga taga nine, mula lang magmatan sa mga eva just may sasang na si mainin. Liye makadash kya nga. Kat na siya nga fat kastan God. Atam taon mukugin pusha pa rin sang nagkachifen. Siyafte kat mas musing. Self-service, self-centered. May shepherd na paya pa Jesus Christ. Magana. Pasang mo lang na ki church. Pangamas mga kuminan kalam kaya. Kadin kang kundiki dutikikiyak na. Naro. Elos me kakagan na fel jelos me kedelik na jelos na kayo chef no na me infal na kayo lang kasi mafat na pa mata ko samsam kinya nga akademi mo mit mal liangen ko sa nga tal kana isla pen as they are sitting up there tal isla fel kung kakagan na fel jelosan mala losan kedelik na jelos na kayo siya no Tepa makatilingan met nga ekin met sopo met karingen masa ma adal so mestam engine met lalos ngan da suk ya mama lalos tale kalla pepo pasik yak finan ko saingin Pushapas pasik yak ngin kat somni ki mapaye singe aragat fosek pound mo Mangayan mo, katram kin ecclesiastes saptakos. Akala mo vanity is vanity. In other words, what you makasha met land it made a fat mama. Manaka wang underneath the sun is nothing without God. Nagegat to go force a kishan man might get or making wall lash gonna get government chimataka. Katina lear. Mashing fish tolula la maitakon. Katena li fish of trumpet, katena li tail of atonement, katena li fish of tabernacle. Kat eliakin mashing pachishil the line materialistic. Kat lost like a malan fella, sing siya Peter la kalamyo manakay way si back sasiya. Renovation by fire, chipat dasanong rapture. 7 years of tribulation. Second coming, 1,000-year millennium kingdom, renovation by fire. When nakadilax sasila fella si meda, metal ko magana maula el sang ko frela aksasila. Ma aksasi si shafla si nga ito ka kesi. Tuguni si nga ni aksasi yakle na me New Jerusalem, New Heaven, New Earth ito ko. Pagkatash kaya, pakat ndasano. Pao yan na focus na kaya. Now, kung tigan ni sequence of event,
eschatology timeline siya nga kaya kami. Or masapta siya fasali ko. Prerequisite ini ilya na gato ko siya siya pa. Ngon man ka. Nagataga fa mga body of Christ kung may ngatang na we are not. Mamay taparela masing. Magtas ko siya. Na manas. Focus na kaya makikiyap si mawuskat na masing. Masing pa yok siya pa mek nga kuminta ka na rin ka kill. Even kung na siya papa siya. Na manas. We get on our knees pray ka masing. Katin falot na rin Jesus Christ ngayon. When the church mo kayo na. When ma Eken metroposum or government nga dat abuse ba masing. Na memay tara dat talam musnan na. Tal siyang inakswas siya mga. Nawa na nga kalaming. Lakum long silong, kachil long silong. That's yours. Makatiligas na siya ngayon ang faga ka. Fatchen o kan na kisipin kumdaga. Para inan kalim kela, papat maganek ya kya, ngati na tuya. In kalim kela, masih mga askya nga, teka hindi pan para. When fana lipan, nakan nga kyaing lepan na, wana kya nga kyaing lepan ne, kya ksifena misya, papat magsifena misya, supaya nga sam-sam, nga may nga kyaing, ingin na, wang na pay, sifan na yung sangtulog niya, mas mapoli la kalim Jesus crucified. Na masing ang life niya pero wangin mi siya yun Christ. Kung kayo neslamano siya nga, spirit siya makatsilia kitar kaya nga, fela siya nga tika nesla. Na kung ta lok-lok, kung ta siyang aksyo siya, na life mo so nasukya masing mamo, fela siya nga tika nesla. Lang siya kawal siya matagal kaya Rome sa talikor. No situation, no whatever circumstances. Kaya nesla lang si kawul si masidia kikengan man kadingkat kay si. Abara, banyak nga ng sam-sam peang eh. Fakap mapay masuwas. Inan mga nalala. Katagayin me, spread the seeds. Manefa, arfish by the go. God faithfully fakap magayin. And at the same time, God persevere God in me, remain, proclaim, actuos yung itlasayin, falot na kamapayisin. Ingin. Pangamasing mo na nanaskya. Alen na len, gelos mata, ko, ken sisifan na, in temple, and cancel pret yan chelos, elos mo may mga nelos, kaya nga na pay en cielos. Nakadal tagadi en kayan mweta tagak fosya pa wiliti siya nga nake mungosing. Mungosing pa ina gadin sumdila may chisya sil tram kinike medo sapta akos. Devil el daga, shedan el daga, ikal la yot nga nake bread. Chisya mweta te may mo ke bread magana ke kaslan ka na kayo. Pa fosya nga daga kaya. Belching a church in a toin in Shishifan. That forward forman in Kalan with and I get temple and measure Alkang a Kaslan God. When Kaslan got Makana Pagan who showed full satisfaction, you might have gonna gain on joy sing a manifa when Ngonlan God, Fakon Ngonlan got to go get Kaslan got Pame, long shing on. Come to some takumus rice, one more. That's not what he's talking here. Some jealousies, Exodus, Leviticus, Wekya, Deuteronomy. Ngon pen kum ke pukngan, kumingan in siya. Pangapalakin na ke laying sasasyon. Cash matang, spelling matang, ngiting niya kasikat. Ako flan Rashi matching. Ako flamin kata spelling ni mana sasya orang asum super natang ni spesum na King James Version translation American. That's how the church grow. The church grow by those individuals who take time to pray.
Som nakikastan God. If you grow in that, skinlan ka every other members. Or masipenangan kada kaywa me ay nganin si fan na masifan na under Jesus Christ. Siba na ka. If what you're wrong, when batagay kayang si buta, by design, dahil siya nga magkusain matagyak ko na shafta siya. Satan siya nga. Satan. Na lame, may fagara la masing nga, man na kayo wakanap nas na kaya. Pangay finstrak, lalal fungin si mga kumaskang. En matavong la makulukaswe, lang kalang pakutang yoklan God. It is more. It is more. Pangay masing nga maskang. Nga fakang manifo of vital church crew. Even katito na paila tafong la kadaske, we need to really do. Makatil fat na sila Solomon ilala temple kasi siya nila ngitla from ito la may ngay patatyang penakya. Tasak tapangin ma kadilak kalang niya. Lukron kalit ko siya lapos. Betal nga ifin follow. Hindi po siya la follow, bro. So-called seek his face. Fola lagi makulik lalo sa lasing ka siya, long pray lalo sa. Nakatsepen. Nangon sepen. Nachisespen. Kadilwan ay kaya mo siyang ilito. Kaulitari. Promised lal. Like a Genesis nigga. Revelation. Kaulitari ma ininayin. Akalamika. Kadinta ka na fun niyang maganda na kaya. Matake. Katika nung siya malasya na kimasing, masing eh, siwa star pa eh. Papabal mata sinatas nga. Wang na pa eh, mas sa tayo lagi, papabal mata sinatas nga. Katika siya na usye, ulit malan maitin, akyok malan ka na, wang na pa eh, ulit malan mait nga, taga aksyo siya masing. Masing ang phone na tayo. Ulit malan maitin me, sakawal. Para in fact na sila Ezekiel. Ezekiel, mat sakawal. Kung te sham-sham. Kung long akuya. Long akuya mga fat na sumo. Na kung sum akataya. Akuya. Te ma kalien walum long ke nga sham-sham mo. Pakat fat na sila siya. Na kung sum ikesla pa siya magana nga wikom. Mga fat na suman sum fat. Pakat askem siya nga. Kat aske o yes may nangan akswas na may plak na kay wakading follow na gem munong Christ. Pange. Kat som niki akwak si mataga na ge me diti kastan gat ingan kun kastan gat. Kung nga fat na pay la as na pay differential. Pay pal matter siya na ge maulang na ba na kingship first inukwe ngan consilit parade. Som Wayside Chapel. Kung tagaro, tulad din lom na ke, si Vena Proy, syukon ko na mapayalan kat ke, ling mat ko, Bible mata sinatas nga na, na pay. Nang ataga wala triskal ka, takay ka siya sinsiya, ling na kayo, Proy ka matlas ko sa nga, kaya na pay lalif nila. Nakatlila ars pa may siyong fat makat-proy ke was tu na ko na kaya pa mang kaya na pa. That is the only way we grow. Got unified under Jesus Christ. Got grow. Yok shupe kapsilan church nga. Natikay may tapataka kapya mo. Ngon God, cast nan God. Na pwede kas kung read the Bible. Ngare lang aproy kat naman na sigas na si masing line na kay wangan ting-tingin na nga ako la focus laga ba in ka siya ngante we o ya lan fella kikiap si mga mtake meta wangan mat pa Yeshua fin fella sin Jesus Christ mo kayo relationship siya lakom na sin Jesus Christ nga by build the church. Every individual person in the church
is being born again, kokosing kat the Holy Spirit. Pangamasing nakataga ilikas na siya kastlal, len na kayo na siya, nakatsapot on Christ. Len na kayo. Shapating singan pa res mong le. Eltaga fact mo, I am the Lord of the Sabbath. Mesingan, ushe manakawa, Sabbath on me. My yoke is light. May tuyak line na ngan, siya fact mo kung nga parela Sabbath. I'm the Lord of the Sabbath. Nakatagal dito na kada may tlas ko siya nga doctrines nga taga fosyak na may tlas ko siya nga kaya kada movement siya nga nage me o yes ma pitel some proclaim ma you are son, you are Christ, the Son of God. Pataga kada may ngan usla mas ngan extreme to the left. Inakalam mo talsat nam take masap siya mataga fon na ke metalong luo förstår nog likort när jag av Jesus Christ pang dispensation of grace. Kung for laule ko lan fun ngon man kat ilya te kal me ba mom de mo ngon man kat de point kon akos na ke mana ko makat sap kun na siya. Lang si ka de met lang si matalan mo wana kum lang si kum si fan. Kada ko na kata may tas kranga siya tan nan ka masyapot. Alu ke syapot na nikas mo Jesus Christ the fulfill syapot. Na ship ko mo siya nga kat mong le syapot kas i-prove mo syapot merge mo resting kusaya mo me mong le kat te mong le ke lane te lane bakat mong le ke Monday kat mong le in Jesus Christ. Tuesday we are sabbathing in Jesus Christ. Wednesday we are sabbathing in Jesus Christ. Thursday, we are Sabbathing in Jesus Christ. Friday, we are Sabbathing in Jesus Christ. Saturday, we are Sabbathing in Jesus Christ. Sunday, we are Sabbathing in Jesus Christ. Monday, we are Sabbathing in Jesus Christ. 24/7, we are resting squarely on the blood of Jesus Christ. Now, if you come to that, she been a flock na ka-force gas made that na, might nga na nga ni in fun. Di tiya kel dan malan God, doctrines lan God. Tal poroy. Like kanchelik pare in akas makinyelo sila Jesus el mi having shakshin and at the same time Daniela fin shock molding is sitting at the right and a cut father level pang o yesing nang ngon man kat makay na pay uskat na katin focus na gemalan kat te si mukugivin fel pa usi kalam siya ngon man kat makay Conchilic break. Ngayon nakataga kadin me kakshakin God. Kakshakin God. Kadada yada na sham singalon ko sham nung lu shup na ge kakshakin. Jesus Christ pasam from kunya. Katina ge me sham shok lam ngaul beke. Kadin daga me Ilya nike sanctuary lang God. Akfalet. Taname in Jesus. Why? When God ngon chipang. The only way we can worship is in spirit and truth. Therefore, God ngon chipang. Na pia sanctuary in kaksakin God misenge. Te pa building siya pure ni. Te pa building siya ken ni. O in Jesus. In spirit. Nganas. Bakat kaksakin God kaya. Kaya sumda why nagat shapen on Jesus Christ? Len na kayo katagat na kat sacrifice ourselves as a man, living sacrifice holy and pleasing to the Lord. Na masingan pa kataga alu pangan alu pa iya katara len na kayo nakatara worship, pray, walal fung ifinsha, we revere him. Katina ke force me angal doluma when I make nan shang revere. Pamit lal fung na kayo wa church in an aspect of engineer. Katita ka fong galaklak, one natin me mama mo kanalis.
At matalya mawan God. Katre la mano siya na ke mawan God. Pangay alu pa iya. Katishito ke malan fel. Katlong magay na Genesis ni Revelation akalimya. Katora mana kayo in glorify God. Nakat ukay Jesus Christ magay na. That is how the church grow. Kat follow Jesus. Kat unified under Jesus. Nara kaksak la siya in wana siyamsyok lamang sanctuary lang kat pakat kaksak ina. Met pelan siyamsyok lamang dalsong niya lamnuk nugya ko temple pangan sanctuary lang kat. Bisaya nga 2025 sanctuary lang kat pa matlalagin na kayo pa church pa body of Christ. Alam el esani na selos elos siya mo panganalin. Pangifin sa collapse matagal ke intention designation ma Jesus Christ ran na ke manol. Measurement praising God and having favor with all the people. And the Lord added to them day by day those that were saved. Pangifin sa kefidesi matagal ke kunokon na like parables of the kingdom. Whether in long doctrines of calling singan, whether in the issues the ng God, saving grace. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. For God so loved the world. Common grace mansin fell on the phone. Transition point siya mga kuminan kalam kaya din proy kaya nga pa that whoever believe shall not perish but have eternal life. That whoever believe. Pa kapun fo sang alit ko sta kalimin. Jesus it led to the body day by day those who were saved. Nadle common grace at na saving grace. Saving grace. That is the most important thing. Pa masimay propel me order of salvation ching. Regeneration. Justification. Me conversion. Adoption. Naragataga Kosanlan ministry, we are preaching from the throne of grace. In other words, we are equipped with God the Holy Spirit every day. God in worship, pray, fakat, proclaim, gospel. Kat kulang malap ka atlan man tagay mo tayo lang nagkikas mula na matagayin si back kaya God kay siya matalal God bless you and your family. Kataw siya latamlal traskal nanto ko. Kaya God na kayo kamay kakta na siya. Tamal tres fin kom nasus kom ne kat kulang malap. Well, kulang excellent. Kaksin gat ke molas kaywa awi ko bosin kain mata inse ki background no ki belchima tamal jiwiash nge to orela sermon si base ke malutut ke wiksi nge as vesimal taga kataya ke abangan a final church grow rekma saptalu fasangaul luo na ke angaul itgosh mga yokshipe church ke in kapo na panangara ngankain metiki wala kaksak lak tasin kat pinga kay na kat na kayo ma we is blessings keluti siya nga in fact lo malam sin kat ke malikestan sila tamle lipan anak ke elakalembiangan te malal pa fako ngayon ke faksingan mayen and then malan kat pakat tagay ni ke malash mayta elsa kawil ko siya take tangan nurak mga pelan bain ko sa mataga ikiya po siya was nga man yok siya pala siya in ka nakalin ko was siyamsi ko patagangan siyamsi oksi nga ul tamdal pero siklo malap ke an bain ko God bless you and family ay pala ke may fact makum sa buwan sa kanlang nga
inakay kat kewa sima ta ka ke luti sima tip silangan pa naki fellowship singe naki me akay si sinsiye fala naki edification damda Jovelyn Erlinson duwa benchum Pinecombe labi mo kimo faklom nge God bless you and family somne Columbus Georgia naglingom damda Kenya Charlie God bless you and family duwa na siyum Lambert Jackson John Dolis ngalit kosh God bless you and family give faklom be wipe me in orela kasi kaksak lom kita kalomo naglingom be damle Stinson Wakik happy Sunday God bless you and family Dikin Makil, Dikin Jam, Tuan Jum, every Sunday. God bless you and family. Yorkshire Ashlom, Lois K1, Damdal Procula Nathaniel, Tuaban Ashum. God bless you and family. And what you were thinking about the guy made about Job Kaves, Lomalap, so God bless you and family. Nangan, Ushepe Vaxima the Goral, Liban T. Kaves. Lo namalap kumalutlut. God bless you and family. Should na kalemi na ke maliti si matagange Vital Church Crow. Urek masap talo fasang alun kang alit kosh. Kesal altam lilipan. Ang akom alanayin na kadinitala. Alana ngakom chekain akfasyo na si urek malangat without the Holy Spirit. Walang kala kum si fena. Na pasi sa ke masing ita uliak leke ya. Tagal ke urek masif asal ko singen in samtayak sulpan akay kat ke. Kung finil long pelu atolu makkalan biyak. Kasing ito tronomy. Kilos paikle na ke felin ulenga. Sivil ba kalwani. Na nake pangepel si mataka masima uliak leke ya kasing but you will receive power when the Holy Spirit come to you. Rangata kay kesa ke masing kita kalal tamle lipa na shamsham kun ke fastungol ang luofani na ke ang litkosh. Ale fue na pa ke ang dalipsha sermon sila ngay usibe foretelling. Ngakom de kain long mo kay na malutut ngay. Inla ka dinorek magansang inside kasang mukle in cheers liyan na ke practices makatash ke la malpractice kamakat papel sap ka dinara. Ano ka din mo katara makat oro matya mail sap ka na amal sap ka na katena oro. Kumfin mat carpentry siya kumfin sipugipin saksi laki insang arama siya inan precise plumb lines ko mat pala sisig emotional sham kun malan kata precision and precise nara kita ka na sirski kapeklan aluwa na iloekek me mait kosma kadeni na kadin matakyada na convinsom na meeting lan church kita delmo katarange utwe katarange melem katarange tefansiak katarange lillo kafinne welong na ingin na kilalik kayo branch out alulasho ingin na el de wangan yun el really kikina meta fingakan put it that way ngani kan laf kali lo manchap enangan makmaklangan di mo yen papenal fakta ke fa ko makatash ke finan Washington ka finan ko try na panangara maluto chingal folk lagi maluto chimsing kanin crowing numbers na inash unity si na piepel si makate tangalya masing ngayon kagat may kaing si na yung kat papa kagat tiya naramin efin pa akademiya kingan tingatako
Peter siya na malokla. Tuya kara, lutuisi metlal. Tausin tolun forlas. Kinan ka masingan? Okay, Moses siya lusta ka masapa. Tausin tolu misya. Masap pangan. Pangakong ngos lagi Judaism. Kat mat ko siya. Kat matake makwa ki ke pel na lulis si finenwood. Matayanan matalefal leangi. Kulam talefal leo. If I fintan sim ta kian lan magulam. Kulam ta on the other side. Vis-a-vis. Ngan mataltikan patate euro. Skili ka tamatra. Vinalu teva dya kumtari ko tral na. If a funeral si ba mesum na kaya. One color si siya makan si happiness na siyong ka usi kan fas me temperament ma. Skinan ka kita usin tolu. Kadara fa fascist lasha. Machinga wala ko smautya. Alena motiv fascist singan. A Peter lukla de kunil lava lame. Akat liyo ya masikyak nga. Narakat findi na ke first report si matagage Newborn Church nga. Hilda ka tanayin. El describe ye early church worship nga. Nara katkan lila. Elosta kaya ni the na art like mine, na naksifan na, and faith. Nadal devoted themselves na regular, continual activities. May piye mamadelero ki time lalusan. Nara katfinan ka nage biblical group ma damaliban na siyam kaya kacham kaya apostle for example. Luti lalos ngayon medal luti kiyan. Idalda ka central in ka nakalimi milos with loke. Get Jesus malorela. Nara kat kan lila malos siyam ngayon crucial truth pa na siyam kaya ngayon. Kung vinsum niya nagi mangan kung kan like son sapta singalako singalit ko singat kikata mama academia ki oye mateliti masikyak mangan no ki son singalako singalit ko fak mo kos finita mainge kosin sewo kos finara mainge komeson na ki son sapta singalako fason mi kos kilomolon kos na nga fak mainge na siwos ki nga matayirowos. Ako yiyak ngan matal siya papalfa sa payamainek ilfaluti na siwos manakewa. Akes maganyekos ki manakewa nga fak na siwos. Lemil ta shamsham kun mga na sinmatamalutut nga. Lemo fasta kaldal. Sikyak nga na dari. Narakit pel si mga apostle nga dako dagan shamsham kun mga na devotion lalo sa ki early church nga. Dahil daga devoted na ki long yen members nga daga nagi long yen mga apostle nga lutiya. Dahil daga lotela hearing, studying, learning. Natarorela fellowship lalo sa pakyasipang bang koinonia, kalme pa, association ladalan magi, fotodun maslolos. Kung na ito ni lan metalal fung ila sa mga metafugiti, masimit kumera pa metalek mit mamdalin tuwani singan na. Masimasamam ke koinonia singa, fellowship singa matako ke very close relationship. Kung ni mo ekain sikyak finwangin ngan matalan kat ki kantuan isingan. Masinganelyok kita kay inta kay nina. Nga uyay nga ni tari. Ki nga mga sape.
Asap ta ko. Kita with church in ta ko. Tata rum ke mas nga. Anak na hospital na mas. Dat ka ta uniyaw. Nga ta cleanse up lo wosa. Nga ta o yellow wosa. Kata fush nga lakim ta sham shikin sham nakaya. Kata ma ta ton phone nga. Ta sham ki mange wangan na naklake. Ke chisa siya shikin nakaya lam. Akmulyak mo ita. Melaro. Ilas lang mo itma. Mind lalo sa atin na like mind. Wangan unity ke. Naikeng fugam kuy kataro. Kumingkat kuflangat mali yashuwas kem tak. Kashamsham na sig. How is that gonna happen? No, this is not just getting together. Koinonia, fellowship with close relationship. Masikyak kingan. Nara kisikyak ngayon, they can share goods. Lamang mo, kasen, ka mesi, atel baray. Bring together. Nakikot nga bring together nga kisi sacrament nga. Katliya na ki lot sa pasi nga. Isam ka na ki lot sa paki. Mitigil eme sumbagaylo siya. Delale fush nga nala kasya ke это иналон леймо. Кome таке вальсинге, кат таке вангушкуш лаке. Алемел се песинсе, el se taulse, mdok all nielos. Kung ka na ramasing, pang servant na. If you want to be first, kumen namin be the last. Napanang ara, sharing a lot sa passing, bakit siya from communion service si madamali pa na siya from kaya inak esma kaniya ko ke shing orek nagsinlema na nan ka sa followerek na sila ship awan ko siya yan ke tolo kaya ke ordination nga katamit nga kum di ka nakilin when tao ros nga neklen kaya we fakya to yevin kat semua staff was nge sipusyen kaya walos kasang na sielos confinesis kata makisita nila kasve como man kasve claim mesil rik magune meto akos fasakos meto akos fasitkos meto akos fasingaw mas staff akoing na panang orogelo siksik ngan kan gastay kaya as an elder deacon nga fakla may unsi bang ate graduation si. Inge na siya kumutak akflatiyak kum. Inge na fale. May unsi pa lang. Ammunition duman ako la. Pang seriousness lang galansap siya nga. Narata na siya kadindi ila. Kat finisam ke suffering lan lemo. Nakatangat lali na ki akfulatiyan kyak mawiyata na. Kung afinewi masya, atin ako yalan katakalan lemo. Afin sa wi masya, furokte furong ang ako fellowship. Taka we is lot sa pa. In mashlon met lalalfungi ko siya finansiyado. Na may katarong. Where are we going from here? Katash crossroads siya. Mutak ye lulin karingan yaklan merke. Yal niya ule. 1945, 2025. Yes, asya si pang. Na kumliye mamaya en merke rang. Akkalim na si kum lang. Akum tikan lalalfungi. Ay na si authority in fella. Siya yan Jesus Christ. Nara na ki Kachamram ki lots of prayer nge, sharing the communion in remembrance. Pange, pretsinge munuk siya masala. Shak, sorola fin saksing. Prayer is joined with expression of sharing the Lord's Supper. In akalimina pa ikalmen kasing kononoia, fellowship. Nara activities nga tako. Naki regular meeting,
surprising and weeping at the ka na believers gathering si bangen. Na pauskat mi naging ilos ta kaya ni. Inkain ta kaya ni ta ka. Samkun naging maasima ta ka na yorolo siya. Holy Spirit siya may sang si may takyang na silo siya. Ke church planting siya nga kaya sam ke believers nga to kaya ni church health, church growth, and popular. Malakumin shigilila what works and what doesn't work. Pastor and guys see church. Ininain lut kun successful pastor. Namlipan el fakla elsom na Westside Church. Elioy may kanutela we. Li fast growing congregation nga. Rick Warren and daw ke members nga lit course. Tao sin singa lime course pa ukwal misingi. Skinan ka mangan. Amasi matram genga lensi fan na tao sin toli sikya. People came to faith in Christ. Mesira sikyak mangaya. Kadita lakalan ngan medalrik mo. Kasi malvaki mo kolash meta. Oh. Phobos. Ano nars na siyang sima. Kati siyang matnyaktan in fungi kada. We're in awe. Ano nars miraculous sign. Wonders ma. Kaditaki. Matlash mitni. Ngali basta. Alik Isaac. Ngali kile takay. Angelos. Dalekal na takate sumne. Lengo siyak ti sumkin yes. Kuti tasan along in sumne walang tapel. Lantin wak padal takawe. Kapelil takalu tewan siya katel el fashion na. Annesing el fashion takalus. Pepal nata losa. Naskinan ka nag-fashion slalos madela sumne walang tinin peskit mamang ka plastic pasang me engage nuknukla dela hindi shukshukya. Del te patle. Del som 1 day ahead ka 2 in som dawelang. Kaben 3 days. Maki along. Del calculate mange. Mun pang priority lalos. Skinan ka nag basta na ikash pamit nga. Matter of fact, basta algos nga tenasyonin mo lako. May sus na ke 59. Basta shafta siya nga tenasyon nga ba basta palik. Basta isya siya matamali pa siya ke nga witness nga lipe basta alik shu. Na pa na nga ngale me loeng na ki makatash ke msingi. Kat fin fashish msingi matsi ka tsaka kaluo. Katnan ka naging makatash keng. Yorkship man mulan mit pamange. Nara snapshot ke makatlinge. Kadin na kadin fulok naging makastan gata kalimia. Ora ale Yorkship and casting less of ourselves and more of Jesus. Nara ke katta ka shamsham kun Pentecost nge. Tao sin Jews nge. Matawrela pilgrimage nge som na Jerusalem. Finan ko siya emit. Fin ba reko yang katamit nga kal na daka utwa menilila. Kata syukin ganek man wangan next ko ma taka to full mengi. Farek like 1977 connection singi. 1977. Mat nga taka ne den wak matifa kalma kay vine kal na utlu ka daka. Nara kita kalan mat Jews nga nag pilgrimage finan Jews nga pin pa nag Pentecost. Kata ka na mamasala ta ka te extend matalaan na delay ni na cash. Na para pakanden silo siya kan tuwani inkan connect nag-iinin na ma-urek nga. Ang online ka di kesta mga na silos. Si mga kilingi o si malukol samram kaya nga pa kikapon malutut siya nga samram kanda ke anen len na kewa anen nas na church meeting siya
Matlalal fungit ta kayani. La temple ka large grupo yesi in lipsya nage lutima rection apostle nge. Eka integrapen na fellowship, sharing of needs, na prayer. Na panang rakadin lutut kun kela me elarshak na tako inka inda takeni ke masima del takeni kenge. Masima yok nge pa. Del taka oshun in share prayer is kafashing. Ashpe elya matakatok friction masikyak. Tasak tamangitin at lokonol dala. Then tak sum nagikaisi private umnge for communion, prayer, teaching about Jesus. Kaya in the first century. Nakatasin mait nga pa excommunicated tiki sinikoks nga. Nara kingawi dakain kal nga yakimalututsi nga. Ngalengan ki inda kalotela mga caption na makatash kami na we are really far from reality. Anakadin makatash kaya pa. And the less of Jesus and more of ourselves. Masi mga liyema, church and then folok nage shipel and church. In fact, get Jesus Christ siya misya finsaksing the crucified Jesus. In bangi masi makatash kaya. Na panang ngayon kinla ngakan wigaslay kaya mayen yung awit ka ini siya nikisafla falen safla ngawi samram ke pelin dining ngakiakas makinyikat kemalan ka to ay siya on gor fastolu matal fak kya gor fasal kos matal kadin follokan la malan ka to naki masimay na naske na malak kummet kol kat finde kain oranin maslos finne in Washington we don't belong in leadership kat fin shikshen jin met buyesha in kan orani kadin masifan na ka finne ko shrine orelan unity masingi pa challenge si mga iskimalututsin kata ora la fokya nakimait ko siya matamuli pa del samsam kun better yet the man samsam kun mapapala samsam kun kata ra fokya kadinas ke ngon si fan mano si fan finshak si fan lem si fan lalalfungi si fan peptide si fan kat si fan na isam kun ke fakyak sapta luo sapta tolu as churches it kosh Asia Minor el typify kan in church na kayo na Smyrna na Philadelphia pati el Evangel John ma fact na silos mo pang church lumajak na lang sira la pia church ma kumaske pa church ma first na Laodicea kagat mamasik Sardis mamayda fong model kalansap anan cemetery siya ka church ma Jezebel bakola matayin sim ta mama na sin kudamaya machuposin pa ang maureka piya ka church siya kataske may pento ko masimding ka nagirek malan ka klomalap kimalutut wo ngakina taga inakalemila epo sinifakya unity singa sikyak ay na kimalututan takatanan masi mga kumin kapun keskin mising amalipan talang vlog na room lamala Ay kulomanlap tamlil ke perlaka kulomanlap ke akyo kilan me melutiya na wana kadakalim minga ke shifashinga a final church crow Yorkshire Copland Church kataga na baseline ke managawa makadara ke munung krai sa pa masma chishe lushe
ke sabta si fosal kurs ke me or online kat. Ai si ben a flockling hakkalimi mas ma Jesus fen al fatna si Nicodemus. Son sabta to du fostol. Truly, truly I say again, unless one is born again, el de ganil yat na ke to kwasalan kat. Shuste ke online kat. No. But nagawa ma-full-out, lalal fung issues tayo ng God, pa-members ke church, pa munun Christ. Na ifo, na issues la. When ke kada na vida na Adam and Eve, si Agustin, tisupit ako makadalaki na silos, sara kada fat na silos, lain sila ko was kang fugun siya, tree of knowledge of good and evil, ko was siya fa minsya. Minsya siya may tawag pang Payo Yorkshire Kapkapatlan Church. A final church crossing and pa me, kan me an ba, may tataga like a mole mapatpats. Mole pasam ganyan. Even kung matalikan church, kung may sum na ke, mi siya kluwos. Para issues na siya nga is so critical na kaya dispensation siya makatash ganyan. Regeneration, born again siya nga, it's so important. Manifin ka tirada born again siya nga kamahul siya nga. Kaya dispensation siya katash ka nga. Kaya sum na kaya mi siya kluwos siya. Na mi siya kluwos siya nga samram ganyan kaya fakyak longol siya fosalkos. Lalain for siya. Na para siya hilda ka, kaya siya kat papal lang siya nga ako, esapal ma Jesus. Jesus magaya nakpakan sang ela makuluk siya Adam and Eve. Raila kat patatyang na ken. Kat inherit sinful nature siya. Kat inherit sinful nature siya. It sounds so unfair to sak na mod. Menin fa, Adam akluwa siya taga si fan na siya lang na finsiyak siya. Kaya siya lang siya nga ako. In na makuluk ko. Nara, final church crossing kapat man church pakan men factual Jesus nga. Intention la designation la pa me church members in crow, church numbers in crow, at the same time in one unified leaders under Jesus Christ. Pangan matalda ka na kaya. Nakadisuse ta kaya ngan kat, member like a church which is locally, universally, but nakaiwa. May shoes ka ngon kat, nikadasum na ka siya. Pasipesi makatash ganyan ang. Now, kusang lang ministry daga, inakaya matlas na gawa ko siya in siya, kakumako na, kumisyus ta kaya ngon kat, kumako na nag-floxing, pang focus lang kusang lang ministry. Ako na nagkita ka lang lang, nimit patla. Pang namasing. Nakatalal fung mo, or masap taliw, fos ang alunik ang alit course, seeds, it's being planted. Kastan kat technically kingin na, as farmers, katitala lenin meshe, harvest siya by the gang, lenin nanan ka siya by the gang. Now, it is so important na kung make sure kung born again, issues ta kang naman ka. Paano nga waya siya may nang sikyaking yun na. Utak-yak lang church of one, it's imminent. It's imminent. Meshing it can happen anytime. Imminent glory, imminent danger. Pang predestination no mga Trump from heaven or hell. If in heaven, imminent glory si pangan. Imminent glory. Even hell, that's imminent danger. Nara, situation do kadashke. In kanik do. Destination do. Jesus Christ magana pa siya mo mapatpat siya. When son siya lakos for son course. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, Jesus Christ, and that claim. Nara katingin na,
Usahan ministry daga nage o yes makalmi ke medalong lal kurs fos singal lal kurs nege longo ko na ke wine ka shawa fellow daga na so me ara matamali tutla. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you, and be lo am with you to the very end of age. Pagkatash them senior. Kat kikat na ke wine akula. God bless you, family. Inoy lang silang God, kadadagal ito, may siya siyang from kanya kawik na phone siya February na nalgos, tana baptize a kafalan lim. Baptize a kafalan lim. Sacrament lu my we should be doing every ma-awkwarding eke dispensation siya Baptize a kafalan lim. Ito ka meto saptato lu, fasingal to rin ka singal course, we meto long algo for singal ya longo a shie koren singal shie for snol do lu longo ya na nash makie kashin kol duman that greedy kitak singan by sapta long algo ke meto for singal ya na longo kada ga shipena ukana inoy lang silang God ke presence leadership ng God the Holy Spirit focus la como about the kakshin and at the same time we're spreading the gospel the seeds cast ng God Mitlas ko siya, audience lang sa mit ko siya, mit ko siya nagawa na ako la, pelchi kat loing tanong, mit nagawa ako la ko siya, nagatsum na punglap. Katsum na punglap, sum na merkel, sum na punpe, sum na rook, sum na yep, sum na palaw, sum na mashel. Starting from Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the world. We need to take care of the house. Ko siya na ministry focus na gamitlas ko siya ngayon. Broilo was in Wigat, in the doing Belnaga, God bless you and your family. Kula malap ke pelo. Tamali Triskal, Thailand ke pelaga. Si bana flogon not namnas, uskom me kalia pokon larsha. Thailand. Gamalap, pada ko nagsha fi magat mutayang nake. Takai ki awa ko siya ba kada fahili ki pelchinge, tarak tametikat fahili ko. Kadin takai ni para o yesi magat diting. Kataga ni Prague, Mama Shiruman, siya si Martin Chewan, samkin la si rekma si pasal ko singen, ko singe elusion na si kom. Pelsing akom la lalfungi ki, taga misya molyak lala, lalfungi in Jesus Christ, el sili atari ngan lalin akom. Kakato yan o yesingan na kimasing afaki uleng mata. Sang na nagipulon pelsi, rela assignment singan, masing el permanent. Na panang ara, mainse wuwusin na ashroom, vinpatalik siya na dumas, kung kaya nagiya boom fet. Sikili na ki justification ki faith singan. Na nanga kun pala, wangan sima di kan diyan naknas na si kumke. Siyan kas koking on matal. Pangalapan lang si silan kat na si kumke. Naifo kung ako min reject. Mas nga na nirukong. Kataga ni Brian. Kaslo mawala na kay kat papad mas ng siyaw. Katla li Prem, katla Isaac, katla Jacob. Kat si siya rekatle, orela ka siya fel. Kumita ini na mas na kayo. E kum la mala plan of salvation lom. Itala kat chikan siya na muli katle. Rakom supaya mawin kulos fun na doom in the gamisya cash. Kat kulo malap na simkat papa. Kilang si silomingi. Kung supaya labi mo saplom in the na finances ko siya. Ini kuya siya na lalfungising. Kat kaksyagan ki kalan ngan medal. Kumikesla. Insiyan papa mata tumash. Insiyan nina mata kiyesh. Ingan siya sa fashikan. Inkain, take coffee, aksuksukye. Futen la lalfungisingen kapkapak finances. O kala mo't matalash. Kat pray kayo, yan na kayo masikyak. Dikun gospel da ka. Los na kayo siyata nilirik magin matakain kanausla. Mafon si makum ikuya finances. Inusike, leng sa asya sima, tagatala na pas. Mama Eliake.
ke kom ikasaben sil tamul lipan na ke si destonika de megor fasongol dolu na ke oye sima kat fin tie shusta ke ngon kate ko flana li na pai mula na lom kate ko flana takain kain iskat jangin devoted committed na ke malo panangat pray ke matlasha in kain fact check imang som na ke mas talom tie pashen meta tie pashesh o makaslo makalembi main kumaro na ke kadin maule pai ngepe oya sima kushay online ministry daka okuku nene na sin matlili matlala takat na kaywan maule why win the world and lose our soul kula malap na siyum kikaslom daka na shish in from ki kapkapakwan church kasi church katakilen ki masikyak kelutilat pite kelenin bendekos katliye pe oya masikyak fino Sinai ki kom sham na sin Moses mainge kapash inusia na siyesta ka singe ka na siya flashe ke when na dum el mise de gunnen tolu el become the first fruit siya el so hektarim dalepo leyot sisko komlikia mo sang singe inan your shalal fumi ingan rek makin panangat kan bray ke met na kay walash mam day na ashul laki pelsinge ingan esmakla met siyaw na mafash tigikat elos mutullena matlalal fungin na kaywam mamutulle komema tak salos yaksibel sang nuknukin molen alom elosin no komen osun no sungge sip kanyen wana kya kalemia ke Thessalonica saptakus wasingal dolun gisingal alkus ino yesi pe na man flokonal ma Moses ki galyaklal siya kumoke fan na karangan na dala suye el represent mit na kayo malal fungim dulle wana o yesi pe na inge fin pa shafla sikyak rapture jingi sikat matalal fungi tap na elos na kayo malal fungi nakumang nukin mulan alom so ak nga si pakanye ay na kim flokonal ma kakumisyalek Elijah she'll represent mit pala na kayo may ngak kayikat kadinitala pay kume floko when na dumel predict akalamin sin matamalutut lale fasta kayo sikyak maingi kumana siye kaya kumana siye msingi kumana siye pe litu inakalamin na sisla efa wangan sima kum fakla ki kasmadalum may dafung banangara when na tunke pelsis feya gel ilakalamin mo masa ta koing kat kulomalap na siyo kat papa kat sakek pamitlas na kayo mamdain manasla kimano kumbatak ta si maitain na lasya mayin kumurikat le kumeta anatomy physiology lasya gasto mila na katlasi eluchak na neki mitochondria ingain onwela bone marrow ke cancer ko yeva ka Gimanos mokat manaske. Wanang in your name, Jesus, we command la maslan metlash kin fastrelos. Sang comfort na sielos. Ay naging makumrela ki maula kasi nga in siwuke. Taga kaksyakin ko. We might aru. Kanan kan fakir ki kasto musingi. Kel tamul lipan. Kat kulo malap na simkat papapeke, met kuyas na kayo matagay ningi. Kadinak kayo sisinsi. Ki Milo Sashke. Na financial woes, lalot lalan kay si merat na anik nile. Ka oye fa kayo Sashke. Facing homelessness, ka immigration deportation, ka may si Milos kong takayani. Kaya kipel singi. Kaya siya los, we petalik na tash mamda ben kapur.
kat ngesesum taumin talalasin in koslash. Else kuluklan aldagain unikati. Akkulukki katte bushekatle. Tasak ta mol fassi. Pamakkalemi mo. Kumasina siskella lalfungilasin Jesus Christ. Panagmettigi fashili klasha. Kadinta kayo ni corporately prime assume. Kimat call na kayo at different level daw kung babasin na si. Hindi ang dalik siya manatum. Kumnikiya yoros kadin niya. Manaspel si kumapangon kadin siya klapia talik na dik mga shoot na inbawus. Ingarang. Tiyaena, tehekle. Naki matsuposi mo. Suposi church. Laila mat call na kayo. At any level, ki kamay takyang na silos. Lalal fungi mamay talikia fellows. Inorek magan kasing inche namfin madilos kola. Ailosin kan liaten. Pain na nak, tia wiwi met, tia ayensi. Ayn tuvin pailang lan Jesus Christ. Wan kulo si fan nandu. Inma kay no reklamaw pa si boss. Yok na church lash. Nakadin ma si fan. Inma na kewa makat fakla mo. Gatar kainin. Mayan kat come to you as a living sacrifice, holy. Kung lomalap na siyon. Kat papa, kat lalalfong ikiw. Makaslom. Mayan sikyak yawan na dun. Layla takalang, pakotayin, sisinsilan nga madalumin wikat. Karingan kat. Amen. Lomalap, takali kayo, onso ko nga. Ang aksep yung takay ni Lasha, tangan fak ko lomalap, kuwas matagat kat falen kaliya, pangin makasibulag yung mga taskya. Mayan, mga record yagi, kung kan som fact checki, kung kan is notes tumgain mga nakasikat, usain tam la usa. Apa na nga anggulal tam lipan. Ila pa man siya pa yan.